How many times in a week do you examine your life to find out what results you are creating? When I'm there, my kwaba aba Adom TV, you may do way in crashensem. Na me am tell you mama dey wo chia me. Edi am so Apostle Dr. Nite Kodego. Mama na ase se wanya mre a wo hwe me. Onipa from time to time ehun be hia se wo be sin konya na do abrabo ato sene so. Then you examine and analyze your use of time. You examine how you use the land God has given you. Examine how you use the words you possess. And examine what your brain gives to you. And examine the power of imagination and the attributes of God. Onipa, adichibiana de se bia se osemu. O trust na bisa on say Thomas, osmosis, Adele. And na de achi ade asen. Enema ben na me de me mmerɛ yo ya, ede mfa so abrɛ me ne mabusua no oman. Efiama nkwata makro. Enema ben na me de me kasa eyo. Ene emponyansa anya me de ma me, ene tumi de ode hye mu se ono ankasa na bode ya me de ye dia me de ye na empo ede mfa so aba. Wa wotie mi niama ana togbi ana alaji mu fanse me kankan. Ana e for say nana say alo ni manche me no ko be fio ni sana mo mba he ke habo ko man ke me no ka nyi efen. What do you use your life for? Your time, your energies. You know, these things were not given to you for to have fun, to go on social media and misbehave. Time and energies were given to you so that your life will become useful to others and to you. And probably ye benyine dum pempen sobi and I sika ye be say sika na wie and I amre ebesa. When we have wasted our time and money, that's when we stop and think, did I live a useful life? Ababona baby here no we will be on 60 years 65. Afi no abu kompo e ma sa de nto da me nua be ma me nua ba tene de ya branch na baba no and I saw hwe abrabom yi anamuntu a wotu anapa kasa woka ene ya wo ye nyama wo de edi eche na mfo afom nyina no. How useful are their company to you? Because you were made to be valuable. You were made to be a useful asset to the world. You're not just made to walk around and die at 60. Better car, let's see dying, our own man, and maybe for a snow nechi. Not just say, oh mama, that's not the purpose of your life. You were made to dominate, to be a leader, to take charge of the world, to produce. So if you're not producing things, your life probably is useless. Yamna meka yo ya ade na anso aba amani pakọ yo na se mfaso de ni so abraba obo no se dia wotie bia no mfaso betima ba abraba so emfa bo bia ofre ema obi nso watwetwe ema obi mbu abomfia obi nkasa okokra so ampe wanko university wa baba so ni mfaso. Very often the usefulness of your life is inherent. Mfaso de efu abraba bo nyina atubu uko school ebe preja ne kakra bi nanso so wa anko school mpo a kwamu wa betimi asua de ehunu nyansa e de nyansa to na montuo na wa penioma betimi aka de ama abrabo so aba mfaso school eye banye tati bebebe doctor wan prophet wan professor wan apostle wan archbishop ni bishop septa frache e de na mode yo it abodni nyina ara no se mfaso amaso a e abodni hunu. A life that is not valuable, it's not worth living. Abrabo ayen sombo onyankopon anim. Abrabo amfa bibi meka adasama abrabo ho sabe eso ni mfaso. Entimra adu say eso bisa ho say, what am I doing with my life? When I'm doja on, what are you doing with your marriage? What are you doing with your work? What are you doing with your words? What are you doing with your actions, your habits? What are you doing with your life? Asem we hu be yan se bibia be bisa say e de pa na me mabra boy. De amede yo no. E de mfaso de e bre me. Ene won ye ben me. Ene bro no amete so ne o ma ametim. Wa bra bo so mfaso ka won ko ade nya bra bo no no. E selfishness. So wa bra bo so mfaso etene ehweta obi aso.
ana meja wo abusua mabɔ mpaye sɛ onyame bɛkora onyansa ne ne ya mo abra bosom aba mfaso ama woni a woni mbo kosata frɛ ɛne o man mo amena Adom TV adwumafo nyina ase agya wo be kampadu wo ba frempon ɛna hwanpo Richmond ɛna hwan Adele a o tefide chi na o hwɛ me Thomas Osmosis Frank ɛna MC afo nyina ɛne mo amoyɛ floor ne light nyina onyame nhira m nyara onyame ma adwuma nkoso na wo a onya amrɛ hwɛ me de enye fide ne mfiri abadwa adwuma de ne koso woni onyame entina Yada CBM yesamu akwa abado Badum TV Badwam dwumade so na yada Apostle Dr. Nita Kutegwase eni nkwanshen sama wode abreye de edu so ne Badwam kase ensam ne obetie wo mu bi ne osofo wo hwe transport so ene won mo ye niema ahodo ebeboa ensuo akwan so eche Water Lake ene ne aka no sebe yankwanhia ebeba form na so yakwohwe ye mampani John Dramani Mahama ede to Ghana fo nyina ni mu se ye nkabi mami nkabi no yebesomu ye kuramu eyie ni aye ni ye sebe ye be yakono ama mabuno no no nsem bi na no pay ye de bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 oko YouTube search Adom TV 2 na kwa adomonline.com semi eni sembebre wo ho midi afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se den nsem ni chiremu etie asoye hwe transport so se ne womo ema won homne so womo ye nnwuma de na se wode wani ekire eye Water Lake no eso kwanhia etasi wo so pa me ehwere yabusua ne adofo to womo ye nhihye sebe ya ebebo wo ma fansuo so ehuban efiri kwanhia. Most people living along the Water Lake and other water bodies depend on canoes and boats for daily transportation. However, inland waterways often lack security measures, leading to frequent accidents and deaths. This year alone, 7 students drowned in Dipe, Laura District, and 2 people died in a boat accident in Bompama in the Wild West. Even my constituency, Sabuba, has had its fair experience in boat accidents. To improve the safety of inland water transport, government through the Ghana Maritime Authority is deploying safety officers and establishing satellite offices. His Excellency the President will commission the safety teams later this year after their training. As part of President Mohammed's vision to develop a coastal water transport system to complement the existing road transport system, we are commissioning a feasibility studies to explore the potential in the private sector in the coastal water transport system. Expression of interest will soon be advertised to invite interested firms, and I encourage local companies with relevant experience to participate in this. Ghana Yamampani John Dramani Mahama de to Ghana fo nyina ni mu se bre no aso ye nkabi mami nkabi amemo no ye somu ye na ye kura no ye litichu no pa se be ya ebeye mabunu ene Ghana fo nso akono 2025 democracy dialogue ase won cry na mampani de nsemi atuda. If you were not on the Black Star Square and we had locked you in a room and you could hear the announcement of the acknowledgement of the presidents who were coming up to greet me, you'd have noticed that the loudest applause was for the countries that have overthrown democracy and are under military dictatorship. That should give us a pause for thought. That should make us think. And that should make us ask ourselves questions. And that's why the topic of today is relevant. And so the excitement of going back to democratic governance, by 2024, before we held elections, it was clear that the excitement had completely disappeared. Because all the Afrobarometer surveys and all the other surveys they did, and in many of these surveys, they added the question, do you prefer democratic government or would you support a coup d'etat? And it was frightening to notice that a lot of our young people said they would prefer to live under a military government.
And so that should give us pause for thought. And that is why I said that we need a reset. Jamtnani ndeba NDC amanyoko Johnson Sedun Katia na edito NDC mani mo se enyade asaban no ne refi wo mo ne chichu no wo mo bia wo munya dibia wa ban yi emu no wo mo koso anta NDC achi ne chichu no mampani se be ya na mamu no obeye nkurimdifo ye campaign no de no bia ni da so obenya appointment e mai nyina obia se anya me kura obenya school feeding we see anya me kura benya nango anya me kura benya health insurance abucha for no kura wo ne se appointment no ne dodo enuru yeso enti u che se de na nipa bibiri wo ba wo onya enti minim se fire appointment ye fa so che fire fa so EDC fire fa so ye senate go health insurance school feeding ni ade no enye obia na me bo be so na ye wo ko se ye bo nyo so kra no a enye se ye betra aban mu wa bra ye ni appointment say ye pofu be say ya bai Owie osan e dia sedansem eto wonumanim se omaye dwumaden pa na wode won ho asi ho eto won ho ache na wo mu eboa ma amanyokuo no ne mampani ni so ade hunu ebegyina ne na so ka em say ye fa profitable this a car asay anything no say ye car no say ye dia as I say be say ye be ma atu aso aye ni tuma this obia ye wo say ampaniampa o se da kwaji sika bi ese ye ne ma egeda ya ba ku bi ru bi de from se bi ebi wo ho sa dia e be asasi etu wa na mo se foforo e be ba be se na na se do do a de wo ye ko duma yi pa enra anya ni kohwade wa asantemantem eye Kumasi Tituo sade nkofo efumu edi dwakofie efise nanom panifo ye nhyehyɛ se mo BMP nene na oba pani asantehema ye pɛ no korabre nyumakuo bi wo hɔ no dia wɔn mo bɛyɛ adwuma nanso esan ayie no ho hyehyɛ nti nene no asante tie no nkofo tugu niema so pa di dwa ye nkɔhomra ASANTEHEMAA na nakuradu yi Adom otoso miensa eto anananum ewonse do afei ena manhia ne ASANTEHEMAA ayen hyehyeye nyame Adom a ebobosumi da etoso edunwatwe okopa ne krabre ewo eye eban mu na hyehyeye a ASANTEHEMAA eni manhia aye eni se Asukufo enkwa school edwadie enkwaso na mom wonum etiremu se aban enyuma bi ti se Ghana Water Company fire service ena afenso eye Ghana Health Service wom de wom betimi aye adwuma enokra eda nkyɛn a pharmacy ebeye adwuma afenso transport bekoso banks ahodo wonum nyina betimi edi omudwuma se de beye a ye ho ebehenhare wo ASANTEHEMAA ntam enu achi Adom kasie esi edwa ahodo wa ASANTEHEMAA ntam ni dwadifo ene wona ekoto ade ebisa se sen ne edwadie esitie meni abrepa ye na na ye ntie na ye wi adwuma na ye nya bie ekene betire fie ne akoye na na ye na na ye kama ze ye na no ya besiro akofo nkwala abre ye ama ya si adre ntie ye na na ye ni abre ye na ye enam se tena ye maniti obi edi dwa akogu ye nya kwa akoye na na se ne nipa abekuro mo pa ye di dwa mu se tena ye de ye mento ma ba be di dwa amai menya abro ni to meko asomede ba bia ni nyina asa me fa bi nkofu Obi mi de ba tre ara tu na ebe free hand so me hunu ten agar ho kan de wai wo soro kama obi e jiri ga obi a keke ka no e kira ye ko e nyina ye ko nti e kira de ye nto hwe wa ha je na pe yo mu diga Adom ayesimo BMP ti me ese ni mi be diga kakra bo se be ya nyame Adom a otena me ne mabusa e di be ye bi kakra obu anso anu osuro se bi obakwa bi e be twani bi e tisa to obu anu osuro ti mi ne mi se Yakobon di mu ntire ye tie bi awia nipa be ba me abeto
Ghana National Education Campaign Coalition aka won ho abomo ne womo a wono mo ye adwuma se ene ye nyina ye nkasantia na bonefo sama ekoso ye schools ahodo mu no wo sempanifo hia won di hu komo ne hwe kwan ye befa so bebrase ene ya twe sekan wo bi ya ye obi sei etuo nyina kasa wo secondary school a ha dwent wo mo hie di hu komo. Untimpenifo ehye ha nyina Ghana Education Service, Ministry of Education, Conferences of Heads of Schools, PTA ewa ha na school mofra na akasa bi nso ewa ha na ye nyina ye kane se mofra ne tete no ehya ase efie nti awofo bia no ewo se utumi bua na wotete wo mane nya suban papa bi po ansa na ye de na ko school ama teachers ne ato aso nti wo se ye nyina ye hu se mofra suban papa ana abone no enye teacher ni asode na emom na wo se ehya ase efifie ansa na teacher fo no so etumi asom edinimde aka ho. Joseph Achu Homaji dwumtrani Edemaginek enso di tudwa se ese wonum ehwe na ohunu de emabasabasa yi eba ne kwane ebefa so a obesi ano the best years in the Ministry of Education say my finance wo na mo na teacher fo no awofo and headmasters enye kro ye nyina stakeholders civil society organization enyira ye nkabo disease na ya bekabo mo ahe na ye pe kwampa ibefa so na obia nyentum na obia enye na fam de no kwase me wo minister Ministry of Education kwanto me nye. Adom TV Badwam kase na oguso ehwe na nsenya hwehwemu bi akoso ma betodwa se eye air pollution enframa aseye ye humeniema ensem fata no ekum nipa kase pa sene empo HIV malaria eneka enkwanhia emunsem eni. We tend to overlook the consequences of the polluted air that we breathe. And because sometimes it's unlike accidents and malaria, you can basically attribute the effects of those things. But we have recorded a number of deaths related to cancer, respiratory diseases, asthma. All those are attributed to the quality of air that we breathe. We don't go to the root cause of what has resulted in the asthma and the respiratory diseases, and so we overlook them. But the combined effect of all those diseases and the resulting air pollution that has attributed or led to those diseases is what the Ghana Health Service has identified as having contributed to these effects. And so the results of our study identified all those combined effects to identify the number of deaths that Ghana Health Service reports on annually having caused. And when you compute the data, the deaths that are resulting from the various effects of air pollution tend to top the charts. Wasan edi atudwa se ho behia pa se assembly sawodo a womo ewon kran eye lankwantanan bebi a womo ye research no Zongo Junction Atomic Kawukudi ene assembly sawodo bi ewon kran ha no enwe se action plan eniema wodo a womo de begu akwam ebema ngusie abrase no womo mfa sa niema engu akwam se ne ebema owoi abrase. But also the monitoring allows them to see whether they are going towards the right direction in terms of reducing their air pollution. So the air quality action plans that we supported them to do, and each municipality prepared its own air quality action plan, which is supposed to be integrated into the medium-term development plans. So we had about 13 municipalities, each preparing their air quality action plan. Yanto so for lands and natural resources so and one more responsible cooperative mining and skills development program no hontoma o baby any anua so be kwa mensi mu e wo Western North. Mbrada because ye nim no na ye sua niema anye yi cooperative mining na be person be develop ni share da ye say ejima ni ye say the way say ya put yes that the mission investor na investor yin na yo trust you say na nika onu beta na ye ya ye say ejima ya ye say
yɛkita hole yi so yɛyɛ adwuma yɛmmɛdi sure sɛ tɛlisi yɛ dispose yie nti yɛbɛte sika no bi ato hɔ sɛ yɛbɛyɛ reclamation baby in my me ma background yɛde mobile license ne brɛ mu yɛbɛresa wɔ he a Eho ena titinani a woda bibie ni anwa so be quite small scale miners association ano edugyen fi enso ehye ne nwanum nyina nkran se wonom mfa kwampa so mo fendi wodwuma nyina se ne ebe ya wonom nkoye se ne afoforo eya wonom ede sei eniama ewo manyi emu omo nyina mre nyina Ghanafo na de minister ekan wo ye Ghana ni bade a wo kwan se wo so ye re utimi nya dances na wo ye adwuma ebi ko ala bia wo na nye red zone but go say one my kolum nti osuro se lances ne je de nya din ba ye ba buwa betu kwan ama wa aya tu hana ma boti manya lances no e ko ne kasi ya pa won krai adwuma bi wo se ye krai ya ye e ko ne wa ne pen for betimi aya asia ne signal man krai wo ko sim pen for won krai so no ma buwa mo ayi adwuma Yenye no sona Adom TV Badwam kase na hana brama kwan na no pɛ ye de asie wo mre no wada agye a wo de ma yenti yeda ase wada roma se de onimu no no da bonkrata no wa ha na face sports nso kejua na nkasa enti no ne ye de to so yi na we ya asante amamre ai se kutu yeda ase emu akwa ba Amejo Sofia bi abokɔ de nyame ti ase de nyame ase ene de nyame adom vim ya tam ya tam atamfo nye nyame oh ade enipa kwan nye nyame akwan ti di obi ka bi ani ho aye tie nyame adom enam gina mu pampe bibia de na kwan so ti maba me ne boys no e di be face wo mo woto everybody say and everybody say me so sorry no pa na bibia nsi ya de nyame ase o yeah na code no kura ye hu ni se anya yare no yare pa wo ye dangerous sense timu pa meni nyina twin kese why ha wonyare so ntiapo ena wana kuhu ka ha so asia na huna mane wan so shodo na shodo enya de pa me se wo sore na bibia ye okay wonu wa busia de nyame ase mabre ba nyame adom ne ho ye ene de ye wa hu se ene ye sen enra eno se mentimi mie manum kura ba me de ginger no wo no ane ayi ba ku iri say pepper ne pentia okay me da ho okay kabomu a me ke kabomu wiwi bomu a che say efie so ya de o se ebra no yeta enmo na e boost your immune system and then correct da bia ko ne ka say immune system na ye mre kakra bia na code no etimti ono mo a ono nom ji wo ginger no ni ayi pepper ne hwenti okay kabomu ano anom kakra na de kwanya se bia da bia no pa so bia onum bia hot water yi ade amese na ja ona okọ no na abua na awon asem yakoba gina efia na the last day ayi no asante doteye ye de ama asante hema ene da etwato na ne de abrewa ekọ ekura na oka na nanom ho ni akoso atai asanteman ene oman Ghana echintine obi awo asanteman afade akade bia sene ohwe medie asanteman colors de green black yellow so ti eno ne asanteman colors eno no eti uwo ne sana eti wo hwe ne oda enu e da sebre osebosi otosmienu asanteman po hine ya ofiri mu na nse ya no tudo wo ohima bi una ohine bi ya wo afiri mu a uni haw ne wo nyina yesa wo make sure say asante akade no ewom asante akade se kutu seba ewom na ade aye wadwuma etinu ano etine no ye hye se na pedifo ahya to no yempie anadwo brem nkoye bibia gedegede bia but ya makonya se wona ebetimi akonnwuma so no doctor fo nurse fo pharmacies on atwi ahya hodo banks ebetimi na banks enko ma send message dada so omumie am passing bia anti is enuti dem ma the digital economy na ye driving no ehu ehia no etine so link wo mobile money to bank account uhia akwa so be ko bank ho no enu ansa o ma ya papa fast na ko worry draw the disadvantage na adeko the disadvantage wo mu a ne se ma withdraw too much uye ni pa na esu uye ni pa na uye ahoseso oye yes say ahoso but are you good
Onsua sika nko ma kwabna ni bi nkoti ukwan so. Enyi mfiri ho. Say digital no kwesi we dey ya mfiri. Dabi. Afi kwa na ye be wo. Obia yemfiri ho hyem. Obia enye ohu sam ye pese. Other ways. Ama pese but na ba. So say dey tie bia no. Also do ho hyem. If you want for money akese so confirm the energy minister. When him said the whole Africa energy ministers were Ghana. Oh, okay. The whole Africa. And this is the first time in about 14 years. Wow. All these years, South Africa for the hosting South Africa Energy Conference. This time, Ghana and they hosting. The Africa Energy Ministers in Ghana. And now I'm not saying. Yes. A bompire. I don't know by in a way. I said, why not press over from and by ya, I did change tonight. I'm saying, yeah, the incantancy. Yes, Ramon Bay. We release him, Humano. Because what worker? You're making you a copy. I was about to go there. Yes. The Macassa company for by moment I say, Jinaso. And I was there. I don't know one way. I'm about Muna press. Come by a moment. I say, 1 2 be a call. And I say, a born and you call by. I say, hey. Dear summer. I'm a freestyle. Yeah, I'm a freestyle. I'm a hard drink. Yes, sir. A senior. So, and in Nano, are you unbudgeted? What to our plan on? Now, feel better now. AC a blue TV. I can't find a crab. I say, and also, sister, no, I said, I never call Sabi. The idea won't plan it. Yeah, it was set 1 hour to Yaneme any honey. The best any dear one. It's any minister. Sir, but I said a corner babako. Yeah, but to be honest, if you also shame one and say today. And as a better chance send Samantha me complaining me what a year and okay but just 2 days see be yes maybe or say easy for 20 actually yeah that has in the every day wow and be am me more be am tidi no ma bese say it said you want me said baby I want somebody kaka ebia na nyina na national issue ebia na ye community and area specific etunu ECG or no a waka je bia have your local maybe bia emu akofa ne ma bi abeka load na area mu ama load the door so chain load no some say so ho no ye he ne mo bia say okay it's like oh uradi yesu santo ti yesterday ECG for no Staba da Santo for his legal his Santo his beer baby. Is legal be his beer baby. Na say na o ma me una so yare. What is Santo? Also on the say Santo. Eh ti be say ECG. To e dey. I feel o say mad. E say o kwa ni me bi ati. O ya mad. We akazi. It's a ECG for omo fa ko Santo. Omo fa mad. Omo fa his legal his. Eh na omo hwe ma wi. Yes, we like what the before. I answer more. Mama mo area a before and such area. Oh my Timu ya no be the hills at one. Eh ka say. Me wa what for say yes. Kwa benyasa do nyina just say. Yes say we use Amasama hills. Amasama. Amasama hills. And go komremle hills so me we. Yeah boy me. Hey, somebody. Kwasi enye mo ma kedua na o fa gudie mo nsam no. And to us, yeah, that's it. Wow. I was a somewhat community hills now, yet twasso at the amount of good evening, Samanano pay. Franco Trading Enterprise for Papa Fee, appliances Papa Fee, came on a penny and some April. Kijuan Cassani, Erica City, Bernard Paddy Boucher, Asiama Pablo. I am a producer at a pay, and some of the bro. Now, the biggest draft competition about. Ghana's biggest. Damn it on Adom TV. Remember the day I'm pioneer draw the book boxing arena. I crash down a basso. The best of the best nation. Unimotwa, but to me and Becherewa dream, Becherewa Sano. Come and show your skills. 27th. Will be on a Saturday. Petition is if I'm mammy, yeah, boy, no, near Jenny, near Didi, near oh, it'll be fun. It'll be fun. So, oh, Bumway free to Buku Mox and ye be at Waterfar, ye be at Hobuya, ye be at Hobaya, ye be at Ho. Na, Obiabi room,
na ya jeni o 27th she started ni so dame ne kase pa ana de bro live nti Adom TV ajayire ni ase anya asem keto akra na e be hye na sentem pass when rather UEFA Champions League was on and interesting games but Liverpool living late and of course the big game no be a share mo Bayern Munich Chelsea ya share ho bokwa no pay Chelsea fu na din komu wini yanka na no pay nya so ye he omo de o share Chelsea ni bia no atwam on chia okra Yanko the matches nesikwaye. Alright, so I know ne ho asema na Olympiacos and Paphos will be and Shebi. I don't know games so. And right to say yes ko for this ka but na ye beto aso. Barca e bonne yanko ne fixtures no na fe yanko any ne fixtures Barca is in action. Yes, Napoli also in action. It is Man City versus Napoli and it is Copenhagen Leverkusen 4:45. Club Brugge versus Monaco. Ombebo LA kickoff. Then Eintracht Frankfurt Galatasaray. Sporting CP Karate for a new entrance. Newcastle Barca. It is Man City versus Napoli. And a match. And what day? Franco Train Enterprise came on. Yana sam no ade bro shane so fam ya kan sa no ye mo wrabuna ye nhwede ye koso ye nuana mo ani muro mfie dunson me ne ka say omo e wo Ivory Coast say ye wafu na 17 championship no na no ye ka che wo say bas na mo de ko ye mo du kwam no mo no muso kakra na mo to aso mo du ba bia to meat pie no ma to meat pie kakra no ma to aso awi su no ma to kakra bo fruit no ma to kakra mo ni bo mo so no ma du Ivory Coast na nei and rather the coach of the side coach Prosper Ogum and then technical team ko hwe ba bia Ghana ba training ko he say pitch ni fine am ko na pitch this so enye bad sa not bad ye say bibia betumi akọ ye e wo hodomo na ya kan sa no wo hwe group ade bia bobo so de ma ya see etumi e bodwuma in group A alongside host Ivory Coast, Togo and Niger until we in the ekoso Ghana first game ya born Saturday against Togo until we and the ekoso na 17 for one so catch it up ye for on yenko the under 20 man day on Saturday woman Tunisia at the pem so ewo aye the World Cup qualifier and no be den pa Ghana Mario ni muro enfidun so no me ba chomo camp na why the pa ye hwe se ne o metimatu mo to afie o man mu na makwa kopie mu ewo aye Tunisia team patro obo wrong ayide amame now yankoshe Black Princesses now president of the association Ketia Sokrekwa ko visit Mario no a chese kwan bia so no wa sha mo bo ese omonkoyire mo ho na mo ba de o bi ani ombeka nti Ketia Sokrekwa ko sra mo anya sem keto onu ene technical team ni na ekoye na too fine chese president wa ba fa vema mvogo man ne shira ni etimi gongote anim na yemfa emrawe ene de fi under 24 so akache ba so on Saturday abra yebo Champions League Confederation Cup on Saturday Sunday na Saturday Black Queens so jina kono against Tunisia and no ne de city I don some airball but the Pabo Sonko and attire machi then the attack on Kochi near the attack Gold Stars so sweaty this weekend a very packed weekend the power enya some keto de yakoso e under 24 so akache and now young athletics now Ghana your modern boy ye ball what the World Athletics Championship no so far and share dance so near and you hear say high jump be far Pablo ay my boy mu Team Ghana yede athlete enwatwe ene kopie mu ewo dwumadie no ase memene da etwa mu no Benjamin Azamati ono ene hyase edema Ghana wabra okoko gina mu ewo men's 100 meters heat kwa na wieye no na watoso ensia eno enam so ama wanya akwanya ankwankopie mu ewo semi finals na kampamsepo no wakwakopie mu ewo finals dwumadie eno etodwa Abdul Rashid Saminu ono nso no esiakan ewo 100 meters heater eno nso etodwa onyankopon eye na Adom ema otoso mienu eno ema na kwanya ema ne kokopie mu ewo semi finals etodwa nanso fofie antoata ama wadwale abam otoso enan eno enam so ama wanya kwan ankwankopie mu ewo finals jumedia eno nso no etimi etodwa kwasiada no Alex Amankwa enso no ekogina mu ewo 800 meters heat na enso no okotoso enwotwe enam so ama wanya kwanya ankwankopie mu ewo semi finals enso no etimi etodwa Ibrahim Fuseni onso no ekokogina mu ewo men's 200 meters heat ekona wieye no na watoso ensia eno enam so ama wanya kwanya ankwankogina mu ewo eye semi finals afe yani da so nyina akwakogina Rose Yeboa obakwakogina mu women's high jump sebibia konkan dia obenya qualification no akwakopie mu ewo finals jumedia eno ebetodwa kwasiada
yɛne daa so baako a ɛno nso aka ɛyɛ 4x100 meters relay a yɛhwɛ anim sɛ ɛbɛtɔ dwa memeda a ɛdi anim yi. Joseph Paul Amoa, Abdul Rashid Saminu, Benjamin Azamati, Ibrahim Fuseni, Benabas Aje, Mustafa Alufa. Omo nyina ɛbɛkɔ akɔgyina mu. Well, auntie, now, you need to share the high jump on a then, maybe a your vimpa 4x100, no. You say, Yanko Fabaton or 2 for more. To the BH, Jabana, Atiafaso, but still, Vim and Vogo, as a Matimo and Coco Bojuma and Fama on my Ghana Tiguso, at the area, how a BC a cop. Now, a bit now so 9 pay, so yes, yes, Yan and 7 toss to the Safata South in the Bremer Quino, not yet the Dame Basso. And from the 15th to the 21st of September, and I can say Accra registration, you know, Accra registration, you know, Then on the 27th, the Accra showdown, no, as a chessuty on our screens this year, dame, no, Sunny air cost, annoyed thing, pa. Yanko dame, home some camera, since I don't know, on the 27th, I know bedding. Yo si Adom TV ni dwumadie ne dame na midindi Alfred eko simple na Adom TV dwumadie ombedi wo bukom no me ho na mifi Jamestown nti mintina fie na obi mfi be ekiri ton emma fa cap wo mifi enko nti saa de ndi obi amra me fa cap no obi antumi mi yo mizinzi na agbesi me fita krade West Region but me kagada ho e come yanka nda mo fa cap no mam no fa nkwanse say when it comes to draft Adom TV dwumadi ombedi 27 no mo fa cap no fa mam preko say minimum say competitors bebre na be beba but eventually I will prevail omunim na mbetima ye takrade fo tie mi Ghana fu ina etie omunim na mbetima ye wodam omom ba ina omu participate there but eventually na breach will prevail inte mo fa cap no mfa mam preko na mfa ko medam ase yo medeni ima across mifitema na e ba no drafter me bomb wo modern pa na Adom TV dame agudi amu be hye so yi obia e che na hwe na draft de se won dwa wo numa wonya bintu na ese omu job num dodo na se danu dua 27th of this month se danu dua omu ka se na ye hia ho a ena de obetumi aye no na wa ye na ya hwe nti mi ka hye no tamfo ni na ye tema no tamfo ni na ni temafo ni na se obia obenya daji on the 27th no be hwe yima across because or the more it and eba and enye de omo kana mimiti na media metumi aye no e wo hodada nti mi no omo kasa na omo ni media metumi aye nti saada no dia wo so ye be ma no wo de bra yima across e twen wo na ohia wa de obehunu wa wo kwa obekọ akoka nti Adom TV e di dwumedie fefefe bi eba e dame na 27th of this month be krabehwe na yes, one summer in Ghana. If you are still, yeah, per challenger, ma quesinsia. That's say the draft champion. If you no, na draft champion, make a boy wow found. Wa, bebo was any padie. Se umpeso betie and sempa afa unya empuntu ho a ye wabo na ale be de so emanim kwese medane bamuso emanim kwese Hassan Ayarega bamuso come in kase draft or ya de utobia make point ama wiase nyina hu say yeah multimedia fidua we mu de damn it toward so far no challenge mu an se so duru akwasensi eye simple nyahwe obia anya ne hwe enye e wana na abo na ya asem ana me say repeat na nka enye sanka yensa repeat ye de ebiem and take you anybody 27th. Yes. On our screen. I had a QR code there, okay. So and of course, we bet you to pick up form so the front desk of Adom TV and once a man 053-102-5795. Now just a kwambia so I bet you copy and also when I can say but just safa when to swim
we no QR code no fa phone kire so ko ba bia wo di twa picture no na wo di a kire so na di a kire so e be ma forms bi no a click so no an na de fill we are send no an yes wait to send a WhatsApp message so akọ number na that screen so no ya send e when the amount why yes eti esram no sa QR code yeah this a down wo phone so and you say so phone advance na camera yeah so phone advance nkwani ya aha now why na camera oyanya ne sa say bi be digital yeah aha na ye ko ye we ya so obenanti aba sa ebe top phone simple ti and that fa phone kire so phone and who wants a be na o feel na bia ma no kra the registration end on the 21st yeah na 27th they are cautious so damn it 05310297995 yes 9795 and then what they have too many more 80 patrol and 05310297995 it's a master man it's a Brabis mark na is to feel before be kono and then you call walking we say across person enye enye sena rasta no afia so ko bi anka rebe ho na rasta eti mu se na mamefo bi wofuo na script na ba se fufuo na mo wo no minyamedi na ba bia mo wo no de yedi agura ye nyina be kofo na eti misremu ye nyina ye mo wane mfa nkofo mo ne ko ofuo afia nye Sports Authority ne hwan GF ana ho ama Sports Authority yeah renovate still so they're just a death trap but I say na rasta nim da rasta na be gine ho o re nyame ad no china enne mi amehye da afọ ne akotwa video so china ne de akire no obi ahu mi yese bia ye kan ya no fafa keke yes that's true enti ye ora ya opofo ankra ono mpanifo sremu ada so my Ghana ye national capital sports stadium pa ni dia adwuma wo babia scoreboard ne wo no that particular stand na e wo so tie be bobo a ye mani pan tena ba to da bia ni pan ti bu fa so ye ni be ba ye ho so no no ma kwetena ho ade so wo so e wo so kim That's pa ntino mo wa sa Adom online no why dey why but obadomonline.com and sama hodo radio fosu 97.1 yamamu ache yamamu akwaba edemo ebaso nti de bonkrata no ene Adom online stories no ena yede ebro na yada erekese dubodi ase odi akudie mu nsam no abreye na obadomonline.com or state of emergency alone won't solve galamsey Hackman Usu Ajman ena kase say ye declare state of emergency na kwasi ora Hackman Usu Ajman say no kwantime solve facha me kwasi to so okay mama fa the Ghanaian Times the bokata and so and to the minister for transport for the upper them say fiase waka wasem kra dada say news no Reketi cars na apratetia pansam me de biam se beka trotro na efri 37 eko osun afia trotro na efri 37 eko osun die minister so benya bre pa do ni akwa sa trotro na one day tina mu bi na de ka wote wa ka to so obi ensi fom wa akofa car e de abo e de abefa won trotro efri 37 station eko osu emududu na anye ti minister say ebenfa ba ye hu bibi ni nyine ba repake na fiem say sa stations no ubedu oni aka cho say otoka na ade call ni aka hwai ma emunu no mom dia na ma hon ma ye ma ka sa protect ya pansam e na ma hon ma ye ma ubekwa na bookman so de wom eto yi free mu a Okay, MIF awards scholarship to 45 female students of UMAT. Enti Minerals Income Investment Fund. Ya ba yime ko mo na hwe na ye fam wo out ye fumagudi awdo ayetu no. Wuska do so kese pa etimi ekọ mo nche. Ne benefit we to say wama emma be se aduanan 45 scholarships kosua de wo UMAT ye water takwa. No nkonya nimdie wo fumagudi etu ensu emu. Automotive industry sees boost. Triton Motors to locally assemble jack vehicles. Oh wow. Eti jack cars ne hu no Ghana no. Ese som so eba be assemble ewa ha. Ti kakrakra. Omu nyina eba.
so obi a assembly na say emanyuma no emu etre so na cars ne boss no eba form so ekakra abraban emo some tax rebate bi na ama cars ne boss no etimi eba te say jack for so if you almost assemble obo cars wo Ghana eno ano no ye pa na kwa so so aka mu a emfemfira brochire emba kakra obi a baby Ghanaian Times the Bokata eno daily guide when David afo efoni aba ebi a won kan na branch the bond train say obeku bampani mahama no and the court so nkoda afiase abosome nso 7 months ne dey okoni nyina straight target yente so ne dey abosome nso straight bi mun so wa akokodru eno kwakodo kodi over bese about 200 days e won dwafie enti mo ka on net TikTok ese mekun dwama mekun ampa ese ko afiase ese bia ohia home ba bia hye ehwe hododo koda nwunum tese de hia de bedafo rade asemu mpenipa nipa ne pe ne ho asem me Adom online okay Adom online me beto so Adom online ECG na declare ECG almost declare operation all must pay to recover nationwide debts. So we compare entumu bia na Ghana for say raise question ni start ya banana ni amanfo operation all must pay enye ya muni mo de kan enuma tele ya wo de kan call straight for Jusika really muni mo de kan 200 900 cities have to maybe muni some ministries agencies big industries wa Ghana o muni mo akasam kofobi Canada wo etemo base no enkwasa de simi kono obi do kan so be ya announcement say baba jeme kaza operation all must pay ade woni mo mo ko hono ko diska no we de be try mo de mo kada no so de ne yesi anas te se mu se mo be ka so mo kan na Ghana for say 225% ye ntwia no ena ne ho de ne sa ne ye me twitwa kan de mo boa muni mo de mo ka mo ko di musika yesi mo di musika ni nyina mo timi gi be 70% increment ngwa mo nyia mutimi je 70% ko for dem ka increment no muhia embekwa nam de aye bebe why muhia nam de aye hwe ti enye se ebedura afa na mo bekeka de agum mo de abafo de ka ko musika dia da sa bebe okay ti yasiga na kai da face peja kodru 628.8 billion Ghana cedis billion esa Ghana cedis billion Ghana cedis enye titika o ene die na making to the coast kadada mu a 6.2 trillion old cedis Ghana ka ya die elono to ye benya abotani a cheche nipa 30 million obia de say ne wom no asha say osusu e de ato e de akokotwa selective justice mass dismissals erode Mohammed's goodwill a JC report yaba say mampani John Dramani Mahama asemanfo obobu kwadu no akoye metanwa na mebo kwadu uye mehu nipa de anba say me tuma akata osom e na afi koyo fa so wo pam Ghana de chef bi free wo nyuma musu no yesi ama ade papa ni se papa na kana fo kan fa mampani mama aban ho no se kwa na e kosa Kumasi shut down as ASANTEHEMAA goes home today. It's the Kumasi shut down. Kumasi baby atemdin. Isa se ne ene de ASANTEHEMAA eko ye ekura no ka nananom ewo honum. Daily Guide abokata eso enenom. Daily Democrat. Gold Board cracks down on criminal syndicate. In the 4 million Ghana citizens no na kan wasem no. Edi pa na ba akopɛ na nsinifo ne ntimi amba. And some of you wa ya onya picture. Eti Mohammed Afsa Putalan. Abdul Karim. Mohammed Nandori Rafik. And Sadiq Abubakar. Say nipa 9 na say omende gold afa kwati kwanso ekwa na mpanifo ayire muti ye pesa ankofo eti wo betimi ehunu ba ko bia no ehunu ba ko ye 1 million cedis. No ayaka nti me emra adomonline.com bio say na mi bu ne talk tomorrow na yesi GES release 2025 school placement no nkotu esika mo bia wo fo yesremo wa to ukana wa kohwehwe wade placement na kohwe bia de woto eno eho asam eno no wa krom kwahia no esi ye sinipa ba konso efi waka ho ama aye ensia ya samo and a police officer 2 others dead in accident ewo Nandoli Drapa emra reho sama no si ye no na wo hwe de car no se de Adom online no a
ano edin rade hu nyina ye mobo kwanhia na no edoso omiento yebo na kwasi before baby phone lines JTech ana obonya JTech Ghana Education Coalition Campaign GNEC yeah Ghana National Education Coalition and any all stakeholders are ministries near there GS nyina ka ho and omo edwin kwa ombefa so schools near me ekoso and we have to akumobi we are spray when go be any the second awo no betumi aba efomo na ma major chicken asem bia emede osentete no efifie ti awofo ne aba time no yenye ya sede se yere ye afia kwasi hwe sede ye so ya homachi aba bedru hei ebia ahopre no ne ade nti wo ba no kora konkwa wa hu no but I think say no nya excuse bebre e wo se enya bre se ye ponko ntamu a they say you will feel time the limit time you have no I was engaging crano near no more kasa near no would come se kwasi the rate at which a mebunu way mo I say bibiano we move I simple abe normal na so ni ho kwan say yes sir on say and so but they be make him say some of these enema na yekeka no e school is be mu e na etesisi e ankra school mu e aban school mu e aban school mu a e hefa na eta ekoso ankra so dia e hefa na eta ekoso dem am say ya kire fo no wa aban school mu na fia student the numbers no e ya overwhelm mu students the numbers na what class no ya kire ni ba ko gina kwada be 75 80 enim na we the kway we the car we the we the hay yeah too much so maybe maybe yeah. Because kwasi se mintwa wano yeah eye den natural se mukura aka se abofra eye bone a entwene so aba na nedie akura penin toto 15 17 years wadi bone ni akrokro no se baby sorry don't do that again go and say sorry to your friend no I was so punished no but any punishment like I did war and then probaba say makra ni hunu ne boni away yes because if you say ne nkoma we nyina ben the way na ye nwuma chechire fo bi so take advantage bi no na ebi mo e de omakoma yo omo bro na ye extreme yes I know see emfa entiaso aba ntia kwada o ma ne kwanta but maybe can we also look at other alternative ye betimi ni kwada na fa bi na meka se fia so ye mie hunu se ye aban school mu na saa ne ma we matwese kan ma spray pepper spray because akora ni be school die na wo ne back ye checkie awofo checkie obi de cheche ni so timi ema na ni ekọ no ba meka se fia teacher ni kwada 75 animu na wo wie koma homework ama akọ o ma akenwe ye but sa checking said you walking yeah na I say your man afi de omanyi nti like from 16 17 no as a wanyi nti na ye ja ya sudie say about time but still so obo kosku ayen check when him call the bag no and e bi o hokra borders no kra no unya wo ho day students no enti ani kwase e ma day students no so wura mu sa free ya keke e wo se wo mu so checking ekoso time wo mu ram time wo mu pie na schools afesio no is that because kwasi school bi ohokra any fence wall enti community na kura me jump in and out na community baby na community cross call the other side omuni fence wall enti ama school na when mu nyina no in as much as say parents was to dey say be here dey no school na so ehia so on baby if am say me kai amani ampo ni o ba bi e to wache the madam for be the bag mama so Bismarck o ba fa brem na so yakodi wache na yebo na say to tapak ensa to tapak e she bag na odi she mo odi free campus akọ teachers ni bu ntimi dru a ti ni bo bag so Bismarck bra why bag na so esimesi dia na so dia she bag na so me de me miem na so to tapak she bag ni then I catch him say a big mistake say me G bag say me dey brand na me mie manhwe it say enya ono and I know what him say sir we no di shame e ka be bon no maka dey be shame
So, team me and ko ya man. Asem wa wo kan ye be di. Bibi no ka be di. Una ba ni kita. Director ye mi ohun. Efa be 3 bi. Yeah. 0302211702703703 Frey na so yen koma ye die. Eni die mo ba wo chia ba akomienu bi ohun ni akoye ntisa ya na delay kakra go nkofo be bre wo hono ma. Ompese om ni edi nkomo nti madaro ma oba wa ye ni ntientie mu so e de amaye. E fa for the inside the bokata eso to so ru branch apofoni e wa ha. The bribe va be frem. One edi kan. On edi. Onya Mike, how de no back. Brian Champo. He says is champion of bold decisions and real results. Yeah, baso. It's Brad, yeah, no. Yeah, no pay yam watching. Many about Alexia, Yamakuni, Christian, and watching the Boma Basso. Now, here, incoming, organizer, how the John Board, you need. Well, yeah, meaning say, Samisum on the Super Bonnet, nearly Papaso, the Chatamisum. Yamakani say, the secretary was a more okay. Say, would you back and a GD and Ghana for you when your mother dream? Say, who would you be one? Oh, yeah, the obey mistake. If you give it dream film, then you mock for my and you did you on climbing too much. Your mom said, Boom, crabby. Yeah, some crack mano. Your woman mother dream, would you be too big, waiting the idea show. Ah, what can you do? And you better for my and you did your money too much. I'm about we at the Bawi. Then the I am in common. That's so. May you give you on climbing. Yes, like my family. Yeah, that's it. Of France also. About the no pay yam watching. About the patoti and kaya mwakaba. Yeah, yeah. Yeah, that's it. But I must want to say, yeah, when you pa yamiadom. Yeah, the Yakopasi. If you are touching more to pet and a maker. Okay. If you can on send me more cash in school for we'll choose kind of pa with a big black if you know. And then the need to say, the need to, if the second, would that where I do, but you know the toy and emotionally, let's see your cocosan, your copata to quite potty to Kona, a cop ready. I assign the maybe, the pancho. Yes, then your mom pays for the Adom. I'm not going to chat to a fear or that quite cook. I think was last no boss. Okay. 121st century. Okay. That's it. Yeah, that's Simon Abba. Simon no pay Yamwakaba. Simon low volume no my wadaroma. On time low no my empa. Yeah, that's it. Mammy said for. Me said George and Coleman was going to show. Only this year I don't call her. Sir. Obi aka say gidi ayo gentleman Muhammad no the fashion no ono kwa no dada na ho ye de ho jeso ye be mu buda duwa odi ne wetu akom no agwaye tia enkwala ko school ayo ye dan ye cha ko adoso Simon fache na say we ni shada na papa emfa my wife fache pa amrado ana amado bra amado yeah, and yeah. Yeah, that's it. Yentio. I'm saying, I said, Nenans, I'm afraid I can't. Okay. I'm still one of them. Yeah. Near my honey said, Aban, almost the woman, no, and a canny almost canning in her. Okay. That's minimum casserie, no, me turn your mouth, I'm a contract. Now, Lord, the ABS, I'm fine, it's issue. Every time I go, Praso. Almost the court. Enti abano na no omo de ye omo gusua nso omo di omo kan se omo sisi se ya ma imports dia ma efa enema ye de ye sa enema no enye no kware ba we ye kan eye onwa nkrofo no yeah that's pa so what count there SK Bolas yeah em watching Mame, if you am called about Tampa, say if you have a call there. I'm not young Quene. They are when you have a SK Bolas. Now, men, I want in them do what say coffee room. I'm a former MP on a way manual acquisition fee. Okumukom. Come here if you are some man, Macano. Want to background in the TV because we are the ones and now we're chatting away, no. And the man, baby, near child school, no. And I'm and then one of the kind, year 2, year 2. And I crave Kosuko, no mention about him, no. And then, you know, boots, as a question, what they need, Uncusia, and he has 24. Mustava Melcano,
emna school na discipline emna school nya papa yes yes twan kwada na ma e wo school dia ye be hu gwa bi yesa after next year beba ya da see last scholar Peter P ya no pay ye mo akwaba ya mama na tsan ya me Adom ya da see ya me free tamale okay tamale aye ye mana mo ka wo ho asan wo school mu no wo mu sua free ye mpenimfo no okay chete parliamentarians a wo mu di enim na nka wo na ebe kyerɛkyerɛ ni ayenye wo mu ankasa kwotena parliament a ye botwade e ni ye de kyerɛ ye ma wo fie okay ni si nano abatoim penimu pam penimfo mienu abɔdwe sepa da wo anim na tam penimfo yi ansuro nyame botwade wo nipa anim sam penimfo yi de na wo mo de kyerɛ wo ma wo fie okay enti me blame nkola no gem penimfo ye ni suban that's in fact course ni si ya da mo say pa ti kwasi ABC games yes yeah 3 letters 3 letters A to Z yes choose letter bia ba ko bo a wodem mienu bo a wodem miensa bo a wobeto share so multimedia enti Adom here 5 p.m. 5 p.m. yeah today try to say yeah bo letters no from musa tu kwa no select 5 p.m. draw no obo star 262 hash ebe ma time slot ni Adom TV dey 5 p.m. ti ucha no select 5 p.m. dey no ti 5 p.m. boy ya pe kana dem so we let ba ko ba eno anu wodi star 262 hash na say una akwansa but 27 dey nyina ehia e Bukom Arena Bukom Arena dame ene dey ebro etikia ko ne sare 2 TV ni so bi misro ada fa phone no na fa kire so camera no na unya notification na click so na ebe bie forms no e dey amount na o fele kakrakra o fele sa uya no asende eno ano wawie erase nti de edu so ne health tips ma enkomo apomuden ho nkomo na wotwi ye hwemra ne mo kwaba Adom TV Badwam health tips and I will share no titi wo ene no first time I will share no share no so tena sabre ya kan ye ho 5 minutes ye nche ti week ni mu nyina na ye di nkomo a ya bedu ne ye ne Dr. Halifa Abdul Karim or public health and Kasa women's health nti de fama ho apomudi bia e be yi bi na ye de hu nkomo endpoint homeopathic clinic ada romance nti ene enya doga ye ne di nkomo yi ti yare bia ha wa adwene a woni endpoint enkasa dog ye na se ne mwawo akwaba ye mayu a ye nyinyini de eja ede ya ubenyini obeware obewo awono so ya opese mu etete kakra nti eba no contraceptives ne use no ne ade no a de no ba beye obi ho se na me nkoye na me kese iwa wo so awoi enye se de open ni nti wa mo ho ban a obenim say na better ne make sa choices eba ho no ma okay thank you medase eba no contraceptive obia ne ne eje no ye will big different ranges of them ye won ye wo ye won ye tini ehye wo ye won ya obennom ye were different aspects of it and this say ukofa ba ko na anya ejuma amawa ene nche se ni nyina enya ejuma amawa nti ne ya obeye ne se ufa ba ko na won se ema side effect a obeko hospital back na onu doctor akokasa no waka che no okay menum we ya ana se we na ehye me eye mi se na ya san assess na fe ya ma a different one obeye better ama and it's not like a one size fits all for be a different genetics different hormones exactly and ti say uchana ade ba ko anya ejuma amawa obeko back I say u si dan a friend is saying obehu say dan no e be a part anya ofe so won ka say enya me fa na say e dangerous nti me besisi egu so obeko back na wa reassess na ye bu baby a betimi ebu na ya sa ye ni the same thing has to do with our body e here say obeko back na o ma hwe ndrobia eba no edrobia ye we different types wo nti so ofa we na anjewa uko back
na ya sari access so ebi e be labs bi ebi a wo genetics no bi kakra difference from enti na sari do no anye den anjo enti se ukona ye ne ye hwe a na ya ma oni ebetimi aboa wo okay tenye se nye Debbie, it were different ranges. She said, "Me you sue the woman and Jamia." And she said, "Debbie, there's a miss out me midwife and I said health personnel ekasa. Okay, no monse sama. Okay. And most of the time, yet you be as obi o onye bi da. Or say, hey, asimesi ye no. Or say ne ye. Or say. But only asimesi no monye pe. So unuya cry still more difference. Go according to kuma na compare. Kuma ye wa ye kese. But when him there one so complain na ta ba say after person year. Who some no do so e bi mom like going to me wo biem women says yeah basa I don't cry discourage because a hormone and I say because a ade new way they are too body okay won't mean you see na I magic na asesa what's about normal exactly obey here time kakra bibia here time to build and time to let go as well enti obenya abotra ma wo na when you abotre ama na take it time na afi bibia e kama but ye penentem o see me here 1 month 2 months and still me hu so ye penentem you all the idea na shebe 3 years and 5 years is bibia sesa years necessary you and you hear say 1 month we be say back okay say we need time and I say wo hwe na e bia wa twen kakra hu so go back to the hospital dey any test na hu say bia edro bi na ye dey be kan wa but ade ba ko say you hu say as you grow as unyi nyama be brace say our body mu okay e bia wo so no na uko oni obi hia pe na wenyi nsan ya unyi no esesa so see anu ubehia extra help ebia wuhia supplement bi ebia wuhia something to make it better and then just say a free contraceptive no okay one can so body nensesa and it depends mostly so on your psychological dream baby a dream why you worried obi why you worried when we say ebia ne na worry no egu no se ma menye na menye ntem enti opentem already na psychologically unyo okay unyo okay upese won hold you upese won try hard ni nyina no e the effect betimi aba I'm sure Dr. Alifa na yete ne nka no ochina sabre ya wadaro makan ye ho na frɛ 0244867078 ko check ya wodi mo hwese bibia ye kama endpoint homeopathic clinic wadaro menti ene de bro ochina kan ye ho sabre medi afia amankwa tamaklo yada say yensamo akwa ba biem Adom TV Badwam dwumadie so omra no wada agya odema yenti aseda ya odia say health tips no ugusu a wo follow Mr. Hu hia pa ma yes so special say and na yeso kwa special mu special enti wutie de Dr. Halifa Kano beboa yina medidi afia amankwa tamaklo na give us a center ba all twaso ewa pomdimu nura wadwama so no nia eye woni padua mu no ene yedi ho enkomoi be me na me akwa be se bibia boko na Dr. Kwabi nso no ho ye de give us heba mixture give us GC capsules na the mixture no adaroma ye fa de he kane na me fa we ni fa sha se o kan ma ni de enti no ma ene me ma eja ema no so o ma pon de entimi ewie peye na no pe enta no pe ma me mfa ncha kase mfa ma hwefo adofo a won mo hwe ne cheche ne benche na no pe ncha kase efi give us about center yen kofa ba ne na no for Dr. Solomon Kwabi enche ene edi mo bibia se monya eya ahotoso pa ewo give us about center ye nupa ye de aba adwaman so ma ene de eboa ema bibia tumi konka wo hwe ebobosumi ye wo mu ya ene eyeda etoso dunkron na se me no e ka se no bosumi no so ebekwa wieye na ne sa na ebekwa wieye ene du watchi mu ayu ene me penintem yo ene du watchi die enti eyede a yenuanom ma ne bi wonmo ebu omonsa ebi mu nso be sha ase afa na ebi mu nso de ede eba na ene no ensabuo no mu anasa mfichi konu mu no ohaw dodo na no ena abeba bebe mu ema ne unua ba bi udofo bi oyire bi ana udofo bi ane no wa adwuma mu mpo
ekoko ba ne saa na akoko ye atete na akoko fo ha kese pa etumi dia ba eno ntina give us about center ye memo ha me ya se ne atresem no kan ye aduaba ne de yedi ha no se ye nkonkotungu e ma ne nse kwa de bia da ne ntino Dr. Solomon Kwabi na mabefo nimdie eni suenhu kwan so ene ode aye enre nyina no etumi dia ba adwaman so na se ye nuama no ye yere no mo ye maame mo ene ye nanfofo beko eye wo mu mfikyira na so mbebu o mo nsa no ene no oha dodo na no ene wo mu ne edi kan obi die wo ho a se enye yawudie ne apotoka se mo bro ne beka se menstrual pains na eye na akwa ye asem kase pa entubo se bosome na so no na wotun se wo nyanchi na wo munimuni wo ba adwuma na wo munemu na no wo kan anim asi obon se mpatem won ma wo na se enye bibia obi won so wa hye da hwa se asa bosumi bia ene yewura na wotwe edi kan yewura na wotwe tosomienu mu a se ya na afnai anasa abawe anasa ohima we ni su ene ne ban ne ye no se ene etie ye mpesa no besi emfichi komu ya wudie menstrual pains bia de me pa chom edro na no pay you here eye give us herbal mixture give us herbal mixture edro nya na ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop any baby a yeton aduro bia enti wo baby a unim no na wo bu ni nsa na se wo konfiche anasa ye kan se menstruational period imu na pains ewo mu no be ba cho aduro we e na abotumi tode ama no we aduro no ye kan se give us about center ye no ye mfa so yare na no ye di tu yare na se enti enye se wanu mawie na bosumi bia okoto da bi utona no mpreko pa saa ne kofa ya ode ni di bani nyina no eyi de fi ho no e ma afi de ho betumi ato uba se wuwo mu se wumu se wawi o se uguso awoyi o obon se ni gie ni ahoka no obon se betumi aho na bibia no etumi akonkan enti bomode na ko herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop eni bibia eton aduro wo man Ghana eni wi asa fa na bibia de obenya give us herbal mixture give us antontum da hwe obetumi enya bi obi nso die wo hono ma ne die ne eye menstrual disorders ne die no yese eno no ebeba emma no wano wane wo hwese na obo ade na ese sa moje fi na oba bosumi bia eba omo no eye nefo anson ena ese o ma ne besenko obi die wo hono ma enso ebeba nso a emma no wano eba ne wo chena na etwa ne nansa so na asoko na ese ode wawie bisa ho se moja na aka no eye he na ekokogu obo nsa no na afi da umu wawode na no ne wuyefumu na ehyehyehye hono a na san kwa twetwe yare foforo de abrewo kura ma wanhwe ya na wawode no etumi akwa si ano e de ama wonti bomode na akokope eye givers eye enupe bi na to nanom na no na me no weka se no ebetumi aboa ma sa eye mfijikomu ya wudie eni dwumedie ni nyina no etumi akonkan etumi de ama wo ye pa enti anope ukonya givers eye ye nupe nu bia me pa cho eno ena betumi aboa ma eye mfijikomu ya wudie eni mfijikomu hawo bia no me pa cho etumi aboa na bibia no etumi akonkan enti pedro bi na fama wunua na fama onamfo eni obi biara won ne ewo hono no na wontumi enya enom se na betumi aboa ma san fichikomu ya udie ni nyina no ano ye den etu betumi atwa na bibia etumi akoso edro no nye na manu so ameka sei ebia wabese oni ye bedi nkomo anase bibi chi wadwen so wonti bibia ase a eye 0543 222470 0543 222470 na woni give us about center me ba twa hobrase mu oni ye eni enkomo obi nso de wo hono abo se beba nanso moja no na enia ye tum na moja no ebubo apo na titi gumu saa me pa twa ense moja ne de ani etumi tie na ye kokokoko pa ense se moja no ebo apo ewo mu enti ba twa won so wo de ate saa we dra wo here na no pay eye give us herbal mixture bomode na kotobi nanom na no na betumi aboa na me no e ka sei no ebetumi akonkan ewo hono enti unya givers ye nupa ibia ebetumi aboa na wanonom na bibia no etumi akonkan herbal shop ewo man Ghana mu pharmaceutical shop licensed chemical shop ene be be eton aduro bia de obenya givers herbal mixture ibi na wo ba onfiti komu haw onfiti komu ya odie ene ohaw ne amane bia wo fem no etumi aboa 0543 222470 0543 222470
na woni Givers Eba Center woni yen eni nkomo ena no pay ma me fa Givers GC mixture ena fe ne capsules no emfe ntwa to emfa ma wo me ba cho edro we no koto a oto ni mienu bomu we ye ni nsuo ena we eye ne to paye wo ye oba na wo hweme wo ye bema na wo tie na wo san hweme a na wo haw ewo udwun so twa ho wo haw ewo wunsuo gumu me ba cho edro a wo hia eye Givers GC mixture ena fe ne capsules eno na wo hia bi na watumi ato na wanonom obi di ho no waga so na mi gu nsuo ena emu ye meya ena emu hyehyeme ena emu wi medwe me pa cho ekokoba ne saa na se yawudie anase wo haw ena eba wudwun so twa no eho eno so na maintenance ema ni nsi ansa na yedo akwa yarsabia aka se yede rubber de kokoshe eye wudwun so twa mu eno no ekokoba ne saa de haw kase ena de bebraw enti edura wo hia ena no pei na enu atumi atu ase de ama eye Givers GC mixture ena afi Givers GC capsules eno na wunya bi ena no pei na woto a ebetumi aboa wo oba nso am no waka sei no obewa akokonya eye infections anase enem yarewa bi ade wunya Givers GC mixture ena the capsules na ebetumi aboa wo ma infections ena afi eye enem yarewa bi a enem yarewa be ma de bi wo hono ma wo nse nsoansoa bi na afi de ababa ba gugu ye na ha mu hono mo na afi de sebi ni be ma ho na hono ma ye prekesene wo nse de bia na wodwi na nsuo bi efififi ano eba me pa cho maintenance e mo haw e ma me ma we ye onipa bia no en touch man san na wetumi etu hana mo edura be ma wo hia na no pe e ye Givers GC mixture e na afi ni capsules uto ni mienu bomu na wo nom nso a wo nom ni mienu ebomu ni awon ti ase enchiremu bi a wo pa e chen we a wo bepe so ni ye bedi nkomo no wo betumi afre yen ma no bu so amika say ya e was 0543 22 24 70 0543 22 24 70 oba unsu tobi na siese wa hemfi wono tobi nanom na wa hemfi wono no enye kama sani ade bia meka ye nuanom amu ye sports commentators wo kwa agofama no so a was so the weather is very conducive for association football oba ma hemfi wono so enye very conducive for a association affair say the betumi aboa na bibia tumi akonkan eduro betumi aboa wo eye Givers GC mixture ena afa ne capsules ena obetumi enye bi ato na bibia na tumi akonkan upe bi etu aton upe nchiremu bi a eye 0546 22 24 70 0546 22 24 70 now ni Givers Eba Center eni nkomo yada se papa pantino se bibiche wadwe bi a wanka wo dia number no frɛ na Dr. Kwabi also ono bedi nkomo na mumunroi se da waka no bora pharmacy heba shops bi e ma bi wo ho yakwaba mamboatema ye krado ahosepe etoso. Good morning akwaba sonko ziba bedwe ma ahosepe jumezido izino Enye the Fantidol, President for the Brothers and Sisters Association. Akwaba na entertainment home komona na mijina hade de miserable team no are ready Sarah director out chi papa na and no Richmond no obo production so no Thomas Mo Jenja camera chief Festus so hade obi aligned design no mama mfa nkomo no mfa bro say obi e bia social media ka cry nyim de and nam socials no da be hu de aza opini mo ba premier new movie bi na da nkoma okodo okrom ha de enyi de industry no bi so ho bi so nyi ho yo ha bo endo obi abafom do premier movie yo ha na obi abafom de or a play na ze na industry ne da ho ata say orokwadan ojana nandro anade wada motibiano mo penyin bi o men channel wa do anyim mo twetwe ho nkomo minim there was a film for Rebrehen sineno is no dado a fisherman ba wa na na onye bo twetwe nkomo se menkan za akohwa adwuma no wa ya acha papa ko research ne kakra na chede adwuma no why in be 40 years ni me age fruma obaka bebre adwuma no
ɔte adwuma na sanka ntino baby afom na nam bia no ana afom ho komo no bia no wɔ hɛ nkyɛn ɔrebɔbɔ hɛ fisherman ho komo ya azmo bedem bia no obegya asam ekura na de biembi eze amahɛ menya mpanyfo ebien kor ya na uncle Ricky o mention wa de ne say name no musra mon try na la wa ha bi obɔbɔ hɛ ma ya boda maran so na kiki nso we hɛ nkyɛn wa ha de wona bi ne nyina no we actors ntino akwa aba ne pay. Yeah, Uncle Ricky. Sweetheart. You still there? Yeah. And you manali yeah. Dama. No, what's a marangen? 40 years in the industry. Yeah. Wow. Then tonight, why been there actor for 40 years, Uncle Ricky? Nyamina Adom. Fantino, yeah. Badwam, Badwam. Me know. Like I want to know why. Why have you been acting for 40 years? Well, it's the passion. Nyamina mama achede. Ntina ono edimi ba wiase. Say me be dem djuma no. Ntina me gudo. Okay. Now, I in 40 years no enya mfaso wo edwuma na e no mu na ebeka da edwuma na ye no wa metuma atoka wonya me bi butuma zo sa point akade de me nyama ye ewe edwuma no no zedam nyama na mo wana so o se ka de matobida bi di chair na ma me headache na ka no more problems always we talk for abresa and edwuma no so ni se bia wiase no enya bi bia na me ko so jojo at times when you ups and downs and this ana film business and so and our benefits and so them and you always sika it be stress on your benefit and as on your benefit sometimes satisfaction okay and I say nipa do what me impact with idea we e be obi wo na say areho and so shower na ni agi it's also part of the benefit. Okay. And it encourage your young ones not to say no more. It's also part of the benefit. Yeah, your new hobby man, they will take over. They've even started taking over, which is good. So we say, I'm satisfied. I'm with the part of kasa passion home because waka there even in the media. You share creatives and kasa hinejuma na not usually passion. Nkomo na passion. Because of that no in hunde either ma ejuma e won ma o still wo chia he ka no will take advantage of passion into no yenya anangreg. Sound it o share be say abroad be say US and as Europe no say o ma e creative omo ye creatives and I say arts no na Oscar bebre Oscar pa now so Ghana am say nyame ankasa no odo Ghana so ma say wa ma no ma bebre too much there's on ti suka kra with that no say akoyet say ye endorse our money they know they see the value. Okay. Now so abruswa they don't see the value anymore. They don't really. It's actually we wonder is that they don't see the value. Yes, it's the value they don't see. Of creatives. Yes. Okay. Because America, nipa bako in a movie, Timmy conquer a whole battalion. On the woman they are projecting America to some level. Say because America no obi ani obi now so who do when Rema ultimately say oh omo lacking over baby. And so because of the movies no. America has become so glorious. No everybody wants to go there. No car. No car. No car. Yes, you been to me use your movies. You tell Yanka say stories. Tell a better story about Ghana. Ghana. Yanka say stories. Ethnic groups in Ghana. Bebre. Obia one in history. Very unique. And so you can't wait anyway boom. Look at the type of story I American Greek or a true pa me care pa de me no business nkomo na okasa for the fact that India enye fe kra so no so wo ye wo movie say baby wo ba chiro no be hu de but in Ghana had the nature film na ye twitwa no wo nkrase no so obi tina bo chana adwe da ye de ndua do ha so onyim da had enya so ye was skyscrapers na ze wo krom had you know American no kwara pa but ye kasa fa industry no ho and how chirimba fu no wo hia papa ntino ma menye Kiki Sonkasa, Kiki, other than how difficult is it to enter the acting industry? Well,
I wouldn't say Munkade or that difficult. If only you have the right people at hand. Say it was profile would the moon contain there. So I was fortunate to meet people who are already in the system. On Shadan them difficult. So I wouldn't say too difficult. Unless maybe your passion is not so strong as the way you wanted to go further. Okay. And it is difficult like that, but it is not something that difficult. Into no kiki na yatene nka no e wo film no mu. The Fisherman. Yes. Fisherman be kokoye bibi hu. O me hwe trailer no. Ye hwe trailer no na ye wo studio ha de me nyanka rake na kiki e wo ha de me hwe trailer no na ye mbresi. Wow. Just wow. Trailer no we keep here your studio had a smiling throughout. Into you can imagine my film no over here Uncle Ricky. Yeah. Hey, where's your film? Talking fish. Standard fish very high. Yeah, down for tomorrow. I say do tomorrow closer. Moving the top. A lot of education. No more casa. Yes. And animation, where they are real fish, meaning the animation. The whole universe, me pen and meeting in language. I see. And the meaning the bone come every time. Yeah, that's why. It's like that universe is come film. Yes, wow. Hey, this is very interesting. Pede share story nika kwa na. Well, that maminja okay. You encourage youth no. No answer my kiki ma one nkwe. Okay, today mo say hu film nemu I the Fisherman ono opede odiade. In fact, our experience pa say work opodo a. Nti dana odu there wodo odiade na wode be man one fan man. No, the him. Okay. Once one fan man. No, the como be just there work school in tea. I see. Until you were there, on no the other. And so, I did working also in Yansan, also school. Until abandon buffy. Until a buffon, na, or the coachia. Talking fish. And a young Crawford. But for custom more from synopsis. I'm walking crack. Nine no. Abo wasn't I share one. He found a quack film. Your question was Silver Bed. And West Hills Mall. Yeah. Silver Bed in a West Hills Mall. 19th September, which is this coming Friday. Or Chinana 7 p.m. and at 9 p.m. War these two places. There were red carpet 6 o'clock to 7. 7. Na game na starting. Nice. Me endurance. A lot of big faces. Yeah. Endurance the very first movie I was workers to movie. Because she really delivered. Yes. Yes, no flair no. Yes, no flair no. And the social media no boy TikTok no. I'm on cover one talent na zinto no. This is so beautiful. Bepe there be kwa share. What is your hin? 100 spell. Oh, why is it? We can say 5 in count because moving education, entertainment, information, BBR. Okay. You see, Ochina at what time? 7 p.m. 7 p.m. West Hills Mall na Silver Bed. Showing time ni ebi. Nti tuma kwa 7 a ebotum na akon 9. Friday so say any baby akọ apu na edwuma. Ode ebesim ko fie na ka rest. Now so no you know your stress reliever. Yes. Asa no be here there boko West Hills Mall 7 another 9 na kwa share the Fisherman Uncle Ricky wom kiki nso wom trailer dey boy no mo kwa so ma bono crack ho sa no e kama papa so ma me no you boy no obi o studio ha bia na on a smile papa nti no Uncle Ricky me da se bebre nti no mo kwa why the Friday onso no obi akọ baby a ye ba bo share the Fisherman. Now so you were a bit more on dan door space no my space. I production. It's a ever say about my bass. Mpocho but we are na actually most mama menya tickets. Jera mo bo na na there wo numbers bia botu my friend menya tickets ana. Exactly. Belle Crest. Munam Access Bank. Yes. Butre chief na community ni nyina. Madam Mary Margaret Mary, Church. They did very well. Zoe Mattison, Lou Vision, Kofi Atokra, like Nkofu be brain na wo boy ma sini obeye sini. And I since me tickets am nya no he.
Eba silver bed another we're still smaller. Benya because normally link no on share the ni etri ma yebeka de www de ni hanti you follow silver bed. Ebe go things I benya bi na ahwe. Agriki na kiki nyame nhra ho na papa da ho na ase dwuma so ma wore nyame mo won nyansa ho zan. Omo won kwatenten. No want to want na ase no twa mo family da ho na ase papa no asa maro nyene ma yansa na yanhwe the fisherman trailer no ibiom. Inti bra na basin kwa share the fisherman West Hills Mall on silver bed. Ochina 7 p.m. 9 p.m. What's the tickets? No, 100 Ghana cedis per and you buy a the trailer while so shame with the Philippa. So no seconds na na sha or buy come up papa. Ya sorry yes industry new. E would on we or tapo basin na support. No has some aranyen na nkomo twetwe fufuru mu no mo boko ba ma ode yima kan sana makwaza sa osofo a wo hye foreign ministry do oye honorable Samuel Kujeto Ablakwa ndeda wo ye shezi kakra na celebration na wo ye no ase no denezi de Ghana fu bi wo yenuma 1 diplomatic passports into no me yenkete video no yen hye kakra na yembra. All humility with the powers conferred on me under NLCD 155, which is the Passports and Travel Certificates Decree of 1967. These 5 very special Africans are going to receive diplomatic passports from the Ministry of Foreign Affairs of Ghana to carry out their mobilization and to continue with the good works that they have already been doing to mobilize people of African descent across the world. And I will provide the list as follows. Number 1 on the list is the interesting young man, Wode Maya. Wode Maya is number 1 on the list. He has done so much to promote African tourism and to really bring the African people together. And we think that he should be honored with a diplomatic passport to further enhance his work. The second person on our list is Lady Denta Amwating. Number 3 on our list is no other person than the iconic Rocky Dawuni. Number 4 on the list, another dynamic lady, Anita Eskin. Number 5, the one and only Ibrahim Mahama. Inti no Samuel Kujeto Ablakwa enyen na baba kasi bicho ye hu no why post wo socials no do and Facebook and obocho there wa announce wo oye diaspora summit away in 2025 no I say the Munko Fi with Maya, Lady Denta Moaten, Rocky Dawuni, Anita Eskin, and Ibrahim Mahama. Now, Zana, okay, so no one picture no no chogun with Maya singing now promote tourism, Papa, Denta, and so a lot of collaborations are yehu, but of a Denta to the Mayfi with Maya ha. So no Denta soon a lot of collaborations Naza yehu, the Ghana in international organizations Nazmi rebuying now or share most of them issue or connect artists na the big woman pa you know also in Rocky Dawuni or Yumtunyi was the Ghana Grammys a number of times also about when your nominations a number of times you know Rocky Dawuni and so in Damara na Anita Eskin or presenter papa Jumano Otase journalism why acha na no so bono who wasn't papa promote Ghana wo abrochi mem na ze nti no dam ko fi nyina ne tumu no yen kofa wo bobra papa na iyi na confusion no aba ho kakra no Ibrahim Mahama no so cho ya no bomoz na ko kire de nye Ibrahim Mahama president ni nua bia iyi Ibrahim Mahama artist ewu you know ne dwuma oye nyina yi no kaka nya masise nyi tumu of backs na ze na wa hyehyɛ in such a way that wabaye bibia osi ho no mo ya iconic art na do ye adwuma basa nti no Ibrahim Mahama no etampo chonye president nnuani bia Samuel Kujeto Ablakwa achirem oninyi oye artist a promote Ghana owo abrochi nti no ma yankwa he comment ni bi
all but to social media no Rahim Sani or say or no most of upon all fast or explain pa Ibrahim Mahama no on yet President you no I'm was the phone to know listen again Savior Aboni or say not the president's brother very important message you know them was on Ghana for you papa nyada ma ya borre na re ne kase internal Abdul Basit Isaka and so I say hey agenda cast for the fifth person on the list and you go hear am internal no I said hey no what to turn the power ba or some could to a black on so or fast internal channel or bunch them ntam to control OG no all the bloggers nka by now get wind the caption no wa ye be Johnny test came on as in na honom na ye use Ibrahim Mahama no say be Ibrahim Mahama and others honored with a diplomatic passport. They sue Ghana. Yenya buto kran ko hwe for others no na Ibrahim Mahama no wana at the pending ka minister ke be GB papa pantino. Oye pa dey ya fast honom ntino ha na bezon ko bonu bechu comment no dey oroko odos papa where ko ni page hono betum na kaka ne bi example ho one more so mumu mama say in there who say penebro no nyame hwe hon ye papa da mara na one more wajembre tna say ni me ye no so nyame hwe hon is no e the Fantedor follow mo social media handles ni nyina do as Fantedor nyame ya adoma ye basana ye hia CCRZ Macron Emo akwa babiem yesa da se umre ene wadaje a wodi amaye ye to so eye Badwam na uguso ehwe no yakwa akohwe ahosepe awie de e wo se ye to so ne ebo apomode ehu dawro na abnaba pa abeginadwa wote ho nadom heba clinic e wo ha nnuro no ne tichu no ema infections ne de no ma ne mema nyina nya manko a mema ne nyina da be kwa na mu ze no obi dwu okwan hu em se we apia na ate agu akwa ya de hu ekwan mu no ni abayu bi na o de ne sa hye no pocket no nam se hia apia enso o je ne hu achini o afa no normal but Charlie ni pempa want me an control atine de na say problem enti nadom e wa ha obo ama ne mema ni nyina infections no ne ade me mo akwa be se bi bia boko me adom twede mo de central control tini de ka nko de forget na obeti we den am fa ho se ni pem se he wa ze wuti wuti we ma satisfaction bi wa ho to me to ba nche be san so aka enti da wo se uyi sa how na fefi we busia no pay me di ncha kese fi na adom herbal center ebro bibia o hwe na adom ni producing na fa xv mixture nafa xv capsules and afen so nafa lady clean small but mighty munya be men kogina kwa ho nkoti mayen betwa nkoto social media intent na ho emenu guase se ento abra na adom herbal center yedi nu papa se abedwama so munya be ma utumi se wo hwo alege na se no boss testicles na se no o to make ka wo jo ho anje hwenye a wo so tumi se obemem ehhehyew ukoje fichi so kojonso a ubechi match say ye den na jonso no embai beba mpa baketu bi either say nsuo bi anase moje bi edi chire eba eto da kwa moja na fra jonso na wo jonso no na osanso etiaw ubechi match jonso ise memma wadun so wie kwa no felisa Johnson no emban wie ye kakra den asanso akem adenti na wotena ho ekosa stress we munina abra na adom herbal center ye dindu papa sa ba edwama so nafa xv mixture na ne capsules enye na pharmacy shops any herbal shops okrum ha bebia no kwa obenya ye ndoi bi ato entent na ho ma infection ne njo be ma no moso abra ndoi aba ede ama obibia infection a chiwa ma sese no ama obema na fon ashrinke emwamwa ekoshem ubo simple na da sen na sese no infection ejo be ma ede frum sem mesra ntwafufu nto nkwan mu ma ononko nkotwetwa mene ento graphic ento dem ma ononko nkokenkan wan kasa to graphic na kenkan wade wo ye bibia mefa so mra so fama wakwa ni page wo so otima so otumi ma eye wo body no ehu hiawo body no ehu ehiawo no na afia pomode no so de ehu ehiawo entensa ho na enye hwehan abra na adom ye de nafa xv mixture ne capsules abedwama so nyaba obi wo hono ma obeka say spiritual ne fiefo na eye no sabe na obefrem oberante so obi kwa ka kyerem so so da ye na aso bi de ne sa so ne flap mu ade chen be ma na sha sesefo na am say sha se efo no de akọ hospital o say I me de akọ hospital so o ma ehu hwe na am so de akọ to yem me ma no nafa xv mixture any capsules
ene odi adanse ensu ana efi ne be memu ba ejai ensu so be gu ahemfie ho eni ho no bio eyi sa hawo na e de fi ho no mo e de ma entina ho na enye hwe han abra na do edi papa se aba se nete e wona da kem kama obetumi e de mixture no anum capsules no senya obenom na obefele comfortable bia no anum nya be ma na eyi sa hawo ni na e de fi ho no mo e de ma e na mpempin so ya meka se wo treat wo ho a make sure say wo partner so ebe treat ni de entent na ho na nya hwe han wo be ka so me treat sa enko for so many years di me treat ya enko e di enti na enko wo partner en treat ni de enti e na enko because wo nu ndo no wi anu asan akọ bia ho onu mundo no wia no wasan so ne no akọ akohia ento ono no treat ni de no kwa no wasan akotiti entent na ho e ma yare anje ni pedua no e mo so sei make sure say won sabeka na fa extreme mixture na ne capsule so na mdi kan no treat ya make sure say partner so e be treat ni de e ma no so ye de ni small but mighty nafa lady clean e 100% natural feminine hygiene wash na Adom yankasa enya kwakwaye makotiti ndua haban ni ndua hini e de fa fidi ma ohoro ho ene krogen a doctor fa kukudam ena agina fidi hu de haban aye dre kama ye wie na package ni fe we e so nice cute portable to me the show handbag mu to me the show back pocket ubeko weekend na fa ko fa siesie ho na ahemfi ho ndi mu na nsipi senso enso abegu ahemfi ho no ekeka wo scratch and win me se enkogina bonti nkodwi ma ye nkotwa nkoto social media eye nimgu ase ayen guase obi wo hono mu a me say otumi tia ye no hwe enye ye entent na ho make sure na sa ye kuro na wie na wo kodwon so no nsu ogu ha na nsu po wo kodwon so a yes so ho na to kanka me sra entent na ho na enye hwe han make sure so sabeka na fa lady clean e be bo asiesia ahemfie ho ye feeling keka wo se na medi kanka ni sense so abegu ahemfie ho se enka boni bi fi ahemfie ho no eba entent na ho e bi awo anasa abrabo mu semunti no ama ahemfie ho no e bi a entra ho nye hwe han ma osanka na fa lady clean bi wa kompo wo wie ye no e na ma ahemfie ho no ejija san wo be san so esi udada mu biom se wo ma wonsa e ka na fa lady clean na be bo awo na yisa ha ni na efi ho e de ma even infection impo se sa wo so echa etumi ahemfie ho no ebie enti make sure se won sabeka nafa lady clean e be hwaboa na esiesi ahemfie ho no kama e de ama se me ma no bia paade e yo me so mkokrom ko to shoe a omo to shoe no mo size e be fit yo kama on ped your best side na be roro no bom sa oba ahemfie na so beto mu a sister okwa on be biom no bu we ka se be ma ne ba no I hit and run the fiefo na eye no enyo fiefo na eye check engine check hwehwe obi a mpe bonde na tese obekọ na nka ne di na chidi kofie sa anya fine sesie ho wankasa no sesie boost your confidence level oba no se na hwa ye oba nie nya se wadress kuntan na wabonten kwa na hye se wo ye oba wo wadress yie no na ahemfie on so ye de ekoye no sa na hye na henema na otutu tata no kopiem ewa ahemfie ho atum say yes bebia ye neat kama no sa check no sign on show no sign ma me say omo ye show mkawa no mo nchen ye de omo ko trips no omo nchen ye mom ska so omo kokwan so nkofa ne ma beton no omo nchen ye de car keys na dan keys show mo sa na sister omo nchen ma wo ka nya wo ka make sure so won sabeka nafa lady clean ndi wasem emfa ema obi eju ku na boso de den do ye ho hwenye ye make sure so won sabeka nafa lady clean indron ansa na beba bontin na sanso bompa ye egu so ente wo de na spiritual cry beko nafa lady clean nafa extreme mixture na capsules e be hwaboa na infection na e de fi ho no mo e de ama e bia de wo so uni infection but akwa ni pain kwa de e wo se wutumi esiesie ho na wa ho siesie no edi mo emema no so bi wo ho no mo be ka se oh obi wo be ka se me de me nko hospital me okay hwe nyame wo start se wo no maduro na afi na asha se dan ho adi una ho be fi se wo you okay but unya start se wo no maduro na abo se na wanya discharge na afi no bia obememu eye ohene na ekire se na ewo ho but e de no ho ate tu sha se wo no maduro no na ayede asha se dan ho adi e na obeje du no so a enkonom no 1 week in fan kosi wo unya no 1 week hu se de eye pe na wagya me se me yaba okọ bi dem ko hu herbal drugs e gudem ho no mo a ei omo so aduro no so so oti we nu akoto onu maduro ne ma na nsanti no hu aduro no so mfaso to be ka se wona mbeto na adum fa aduro kra me hu so unum wie ye se na ekire o se nom no nom ne saa unum ne saa kaba na enkekọ
so me pacho friend asem kyerɛwa sɛ nea metro no me saa ne ntu ase mfama because yare no enya one day and the buy emfa one day enko eya abotre ne adache ti mesrew na waye ne saa ede ma yenua ma no so mo ko school SS4 no mo to bi mfa mo no mo mfa ko sense whether ne mo ayenwu no say musi mo pants say ne underwear na sanwa make sure say we beto so heat gine mu na hye say ne wonya infection bia emfa emfiri mu yenye mema no so mesrem apart from saympaso good e ba ko dia we benya infection no so question water closet ne so na one so be memu ana one fat tissue and pepper no obi akọ use water da e bi ono we infection odun so e na gu water closet na no be ma koto anu a obenya eye UTI me urinary tract infection bi enti no mu pay attention to sa ne mani na yi na ye mboaboa ye ho nye se ye to edu enti ba ya na be to edu ne ye ko da bi e kire kwan abefa so a obesi sa ade hu ekwan number no eye 0531156556 0531156556 kana and so sapom dem pama setna point mi do antena ho ma yare enji ni pedua no emmo so abra na Adom Herbal Center ye do ndi papa say aba edwama ze kire wa adwen so bia no pabeda na Adom Herbal Center me sanso si number no so bia papa e na Adom Herbal Center na ye te one more enka no abna papa we na sam ka ti o fra na oni wadi nkomo na wudi birthday ni nyina hwese wa pomoden ho sam so koyi nti kokope imboost herbal mixture ni binom ne boost immune system no fama imboost herbal mixture no be ebe boost immune system na no achi enyarwa bi ti say diabetes ne ulcer cancer hypertension UTIs candidiasis body pains menstrual pains wonum na atwo stress no ne ade imboost eno na also no na boost immune system say immune system no ho de a nyarwa ma boss yi ebe mu pe wa kick no out na imboost herbal mixture say opo sini na dru no so okope bi pharmacy ne herbal shops ni nyina mu ebi ho eda sepa so ojebre e maye idi afia amankwa tamaklo wasinsi aye krado asemidika etwaso Yama mo nyina watch makwa ba biem emfa emra Adom TV so this is Badwam, your #1 TV morning show here wo oman Ghana mu era se anapa so agebre na ado afidi ato ahanum se ha ene sempa ne nyina wadi ka bo ma ne dada kyerem se ene ede twato aye de eye ASANTEHEMAA DOTEYIE enti ene ne mpanifo ehwe ne mu se ma toto na akwamu a ye de nanahema ebekọ ekura na wawoka nananum no akoso abompaye ede atai asanteman ene Ghana achi amoma yafa so atu emponda ndanyina enti sebno kas na nasam for jam ene team ni nyina aye krado ene eye full coverage on say anopa no ye mark akra no anya other coverage no from area but ene de ye boma no pay say ya oh ye mai musu aye sorry it a full one ene ye de ebrewo it aso age bre no age ye de say eba amamre ne amane ho ne ma untimi ntwa Adom TV enya wona aso asne bebre wona aso asne eye bebre eno but social ne you some segments be one more you to me from no say asemi the kind person mu because you have to make way so the be the final dotiye for ASANTEHEMAA e betimi e de abraba fana sekese koma Kingdom Herbal Center o me de so asemi re asemi the kadwumade ebrewom de be makato so o pedro betimi abo ye pa mo abrabo wetimi gina na so eyia eye Kingdom Herbal Center for enupa na meka for e de ama opani am fana akofa de aba enubrahine onimuno se nanam ne dodom no eno anya nimde ne suahunu abefo kwan so de aka ho etobi oto Kingdom no bia enum bia beka to se eye aduru asawo no mu a onsa no mu biem enkofa sa ya de kro na ho etu ya de na se Kingdom eno no enye sikapebo ni bi eye se na bi Ghana fo benya ho to abrabom era pai aba etu de Kingdom Garlic Bitters na fe Kingdom Garlic Capsules na badwa so Mr. Wada alcohol hospital near so cholesterol e was strap edure beboa eye Kingdom Garlic Bitters and our Kingdom Garlic Capsules open bitters na waje open capsules nso a na waje o man be eton do bia no okwa wonsa ebeka bi ato wa ma bi pharmacy ufro no ya mo pe bi agumato makacho se Ghana wokọ ba bi na se yenton Kingdom no bia eda sa fe na pharmacy ni aba ana se oni krom etu pe bi ato o pharmacy ana se o drugstore atwa number be free 0275 804
064 0275 804 064 and 0302 938 153 0302 938 153. Fred now semisabi awon so na pedifo enya no efa emakato say breakfast there enwa and the Quimby's catering and decoration services. Na board breakfast at say we dey come square Mr. Wada say we be adwuma na open breakfast there ma wadwumafo ya her time o mo dey sorry na support me bi kakra why ti anopa no wa sorry ntembesa 7 or office besa 8 or office at least it's surprise some kakra with breakfast out to be a ope bia Quimby's be e dey amount do not so afre na do number amane say e bia madwuma me yen edipa besa 10 and 20 na person mo breakfast also okay dey na pay within the week no listening the week be do no dey nyina aprepepe from mom I was 0244 362 256 0244 362 256 Ishamo ewo kwashiman woni Macedonia Methodist asori no na edi enwetwem adana maso ye 020 897 1019 mafani enchire asante mantem ayinkro kumase nana sei ampofo agei ayakrado na ensom fama na anopenso one may send ye dwumede no ekọ edefat na safo agei eti yanko asante mantem to say the final day of ASANTEHEMAA DOTEYIE Briche kase a eboye ewo santemam ene day ene doteye no ne mpomponso ankasa ene ASANTEHEMAA nana kunadu Adom a otoso miensa yede ne bekọ breman na wakoka ne nanam no ehun se meka se de odaso ye ASANTEHEMAA esanso odaso dampam enkosi so mbeja ne kwan na fe wayi eye ofoforo bedi na de no de nana kunadu Adom a otoso miensa daso ye ASANTEHEMAA na ohwemachi a aha ene biaya perifo asiesie ne wode ne baba beto na waye ewufusom se de enhye ne tie ansa kra ne bekọ nkomo no mu no mayefa na se my way insurance o se se my way a ka se no way my way insurance I am to share bebre e de bo ne wabusua ho ban a beboa mo pa da hia dam eti fa ho hye my way insurance no na boa wo beto phone wo beto TV wo beto air condition ho aka de bia a Franco Trading Enterprise and I was a Oko na Waka to be Kingdom Herbal Center or the Kingdom Garlic Bitters and in the capsules about Kingdom Manpower capsules so a dimanaka genemu on Pempa Opesemo Jani dear Frusani ye na unya hodia a Kingdom Garlic Bitters and in the capsules no City Blood Tonic Ebiano Hoden Swati what did you know I say Mesrao Yasumoja Swatia a City Blood Tonic and also Lawson Herbal Center at the draw a year Lawson Herbal Mestaba etu etridi malaria ase ebebo papa nti bomode doctor catch say malaria there na loss in eba mesa level 2 feminine wash eboa ema etoto akosua no mabibia akokama ene kumanseman mu enya samketo ASANTEHEMAA mu enya samketo efiti anapa sorry ye efira sokwa ekoka kayetia ebese ko eyebuo krom erikofa santase abrepo baby atedin store bia mie ni nyina se ne yeda yeda pon na kese a ye gya ASANTEHEMAA ekwan na mayeni komo kakra bi ansana yakoyanim nana osehwe de eye adurahene nana osehwe de esan eye protocol panimpa oba menhia fikase mu yi aye o company fo a eye ntotoye no ho na nana ebeboa yen ama yadi enkomo ahwe ene dwumadie ne se de city ankasa enche bia na musa sofo mpanimfo aba o ma betena se dwumadie ne be hya se anopɛ ya na se brebe no na na beboa nana ye mo akwa baba Adom TV so ye nua o ye frase ne wa enne so ye de twa tonti na o se ba on chen na waboa yen ame ehunu enne de ebekɔ so wada ma enne dwumadie no se ankasa ne tie yo me da wase ne watiefo enne dwumadie no ye chemu mienu anopɛ ya fridu baako ekobodu mienu no yewura betena se na waje nchia ewa ha Ghana mampanyi ene na pamfo omoba Ghana mampanyi fo mienu a omoje omahome ene immediate part vice president ne nkrofo nyina so eba na omo nyina abekire yewura na omo ma yewura yakọ ye ambassadors enu a omoba ye omasa ebi ada ebi beka wano pai omo nyina eba abema yewura yakọ ene wo deputy prime minister from Nswati omo so nyina wa ha se ya omo nyina beba bekire yewura no mama ne yakọ
enti yewura trase a be 2 hours time no obepeja ne mu na fe wakohwe koja wakohwe ye maame eni achikura etwa to okura na fe ye maame ato adakam e de number abesi yesi na fe ye burial service e de aja nana hema kwaye metiri o kana se ne santehene betena se ntem a chen se de bi otena asa na nhihye ne tie e na otena se so odon hwiri mienu pe no apagya no sa because of ese okохwe nana hema ni achikura na ye de to adakam na osaba nti obesori na ohwiri mienu tam no wasaba no wasaba nti oba betena se na opagya ne mu ansa ne de emu na ba ha be ya ofusom sa da tie pepepe opagya ne mu a na wakɔhwɛ ama bibia yɛ okay ansa na de woni emu ni nyina ba wabɛtra se ne de emu na besi yase na ya burial service no aya sorry etwa to okura de agya yɛ maame kwai na kyɛ sɛ enadwumadie ne bewie bɛ brɛbɛn mehwɛ a ɛmɔ bɛyɛ no 9 de nyame de kyɛ ne wiem sakra edu ɔde amini sɛ ne yawie sɛ si wɔ mo a wɔ ho akwanya sɛ ne ɔba no bi ɛso kyerɛ ɛnɛ de sɛ de aka no yɛ kyekyɛ na no ɛma akuaku ahodo bebre wɔ mo nyina ba bɛyɛ ɔmo de kɔ ɛnɛ no pɛ de Ghana man panyin ba wɔne ne mpanyinfo na somfo wɔ mo nyina ba former president no wɔ mo nyina so ba former vice president ba wɔne ne mpanyinfo nyina ɛba deep ambassadors deep course wɔ mo nyina so ba ne was special invited guests invite wɔ mo a wɔ mo nyina ba deputy prime minister Swati wɔne kra de ɔbanura wɔ mo wɔ ha sei na wotu wani hwɛ benkum a ya wasɔfo akuku dam a wɔn nyinaa gye wɔn akɔnya because of ɛyɛ burial service nti ya wɔ nipa bebre ahodo a mentimi hu modin nti ɛnɛ ɛyɛ da etwa toɔ na ɛyɛ da ɛyɛ climax ne nti kɛsepa ne nti no atitru fo ne nyinaa no wɔn nyinaa ɛba na afei ya begya yɛ maame kwan kura etwa toɔ general public etimi ba ne general public ka ho obetimi aba ba nkonwa sɛm no na wo ba wanya ba bia nta obetimi agina wo no ahwɛ sidesi koso nti wo ba yɛ mpamo but wo ma ya hyehyɛ nkonwa mo traso no wo ne nkrofo a mabobo mo din bibi wo hɔ e wo se bia obi a wo ba hwɛ ne ho yie wo ho ana de be kan ne sɛ wo ba bambɔfo no don be ka kyerɛ obi ana na watie ya hyehyɛ bibia pepepe nya ba bia na sɛ wo be pake wo ka ya hyehyɛ sɛ aha ka mpake aha ka emfa ha nti uduru hɔ na bambɔ ni bia na okasa nya abotre ne tie do be ka na ne pem na ɔde kasa yɛ nhyehyɛ a ya hyehyɛ to wɔ nti ɛbɛsra manfo ɔmo ba sɛ ɔmo nya abotre na ɔmo ba ɔmo ne bambɔfo no ɛnyɛ adwene na bibi ɔmo bɛka bia no ɔmo nte na support ma yɛ ani enim sɛ odwumadie dɔɔso yɛbɛgya wo na ɛbɛpɛ mu bi a ɛbɛsa ba wo nkyɛn ɛda ase bebree etina na ɔsɛ hwɛ deɛ ɛyɛ adwurahene wɔka protocol mpanimfo a wɔn toto nneɛma ɛwɔ ɛyɛ fikasɛm ma yɛn na yɛni na yɛmfa nhwɛ ɛyɛ presidential days agyaman so bra na agyaman so anante kurom anɔpɛ yi ɔne kɔɔbe mmireku nyinaa kɔɔbe wo nso bra na agyaman so hefa ne hefa na afa anɔpɛ yi anɔpɛ ne mafa kurom na ofa kagye tia oduru rana ba to tun for rana ba to no ma ho ehwe obi ani me say ho ehwe umi free asafo rana ba ta media rana ba ebesi leba ho ehwe wo de fura kwa dum ho ehwe na wutu se ekuro ni ba bi abefa bi ani ami amoa enne pa so padwane dia onya bi aduane ni kuro me kam cho omo amu ye tin kura wo nya bi be say me ba na senya mpanifo kan se ye ka so muntu store mu no aje obi a suro se oba be ye adwuma obi oba bi o store na oba be to aduane no ono no se onipa na be to aduane ni ho eti ye ne pa no otwa no ono makra na be je di se bi fisira so ana e ba ha esira so ameba no trotofo no nya adwuma trotofo no enya adwuma eti eduru on ma meba me free eho eba no be fa taxi ebesi atonso agogo bedu atonso se atonso agogo de obenya trotofo de aba yedu trotofo no so nya adwuma anam sa fa taxi ebesi stadium na me se be du stadium no ana menya akupraka bi twa me fa na me de ne ba asafo labor na be fa metuma na me fa bi su free honom na me ko fa adum ansa na me de eba asei na me se so fa kromu a aduane pa de aduane unya aduane no wadi aduane de ma so hu hia opa na wa masa o ya na ko hospital a doctor obi say wadi di aso na opa ne e je aduane de ehia mani papwas ye kwa ye ba betwa mu asei nyina se woni di ya wo betwa hwe e je aduane de ehia me na me ba say ne onuma de abehunu
mo ba mo hwe ade we akonya betena so akonya na betena so no se we stick away ebi mo wonsa unya ba bi ntena nka ho se ani stick aye kuta we se ebi mo wonsa untimi ntena akonya so unya akonya ntena so ha VIP asem na okay VIP die ni aye green ana wa ha we president mi die ni we say no we ministers e die no we won mo ka aye green o ja say ana esuro asay dade ne soro no e canopy abrosan no oho ani o mo sakala we say o VIP ana na sakala we ne de bo anti nya say bia wo ba ba bia konwa da no akotena dabi say ebi mo wonsa me di me ka ba me be pen ni mu asay kra ma me nkrofo bi embeduru am say ayama set protocol ne ba ya mo say ayina ayama ejo mo ba no ma check eyin no ejo obi ababa bia say ansa na betime wura inside ya na we bi ema wonsa uni akonwa ha etimema asofo no mu de ene de ama omo ncha ha ejo mo ya asofo no de ne wa ha ana presidency emu de nie ansa na ape eye ministers ni omo kaka ho de no ane de beto omo so de nie abusua no kakra no so de nie ansa na we de aba na we mu de ne be ba no we mu de ne wo soro awo hanom edi efoma de se nananom ankobia kubia no amudie ne amudie ne awo fom a eti se wo abeba na wo ya wadwen se o media me ba beti ma wuram tse first na ba amutim bu ya ni gusu se ene de ya wuram ne kokfiri no ene de ha bayire because ana mo makwan ma enipa pi enyina mu tse first no ya mo makwan because se ya baba ya som no e ya som no baba ya no pen edi ya ba ya som a president tia ohene wa ha eti yenga se nipa ni akwani aba ko bra eti nipa no esamo ba obehu se wakwanwa esi wonum no aha na be fa eche dia ba oba ya abetakwa so oba so a we bonsa ansa na dem no na hakra de ne de sani ha de esi ache no minim so anya bi akra de ha de ka watu echira se no mo hwe hodum no be ya me sa echira no ka hodi yakura de duru wonu a omutimi akwansida ebi ampanimfo bi a omodin anaso mo yi bi kura no omutimi kwansida se omabo bra kakra abobra akoma nim no ka omodabre ne sa ho mutimi ekokon de ma omo ho yekwaduru honum omacha kunya ni nyina ama akunya nasa eti nepa de unkita sa bandi bi ebo nsa de a unya bi ntra ye se ka yebekọ no ma omo so mo moti what see ya apa kokoi ebi boninsa yemeho na yema manfo hwe de agya manso kana ansa na no nhwire ya ohu wa hayi eye nhwire ya ye de ba beja oba ahema kwan we efri ne ma eho from your beloved children we free Savior Church ema me no na okọ Savior asori ni binti Savior asori sofo wo mu nhwire nie Asanteman Council enso so ede ewo ha a chese eno nso ene etoso miensa wo hayi Asanteman Council ana otumfo yire Lady Julia enso so na jese na kuma eprekope se otumfo nuaba ene Santehema amamre kwan so ene maame eti na kuma na se amamre kwan so Lady Julia otumfo yire de eno no head of state ezo mampani enso so enhweren ena yede asi ha no ena tibere kese nankasa otumfo se tutu abebi opem so ono ankasa so ede ena edi so ewa hanum se we ye nhweren a ene yede abrewa ebesi apa na so hanum se eye wufusom de ama no eno ena eja wonum de beguso na wode eja no kwan sabre de ye hwe eye nkonwa no ehu nkyeremu ne enkomo a eye eja manso ene ye edie se obi betena presidential days yi so ene day a na age se wo special accreditation na se banda yede to nsa enti ye hwe aha eye bia a obetena ha age se wo band bo nsa se de jamanso ekyekire mu no enti aja ahayi die na so ye kala ben aha die ne ayi so green color aha die ne so green color eti sa no se we anu bi emma wonsa ebuo no mu a unti metena ha eti omo beba ha se ni nyina no ebusa so ko maami otiwe eni romo ma edi bi bo monsa edi se bi mo wonsa oni dabre bo sa dabe ha unti mi ma eri ha se emma matenti
we ya church 20 ba say no so mo o my list no eti ya chasa church de edini ebobo ho eti wo hwa hu say ya church nkro no kra din ebobo so hu Suriname wo ha me hu Barbados me hu Switzerland me hu Canada Italy na je say diplomatic call no omo bia umbetena ama ahodo nsi anamu na hana omo mpanifo no betena Italy de na wo ho no USA de na wo ho no UK de na wo ho no nti ampa unti metena akwa unti metena onye so fiti won ma ba ya so media me ya ntimi Sierra Leone de na temu ewo mfimfin ha mo no eti wo mu nyina achi no wo bani na onti hwe papa yinsa macho wo papa yinhwen won ne nsa on de bo ne nsa no twatwa papa na manfo hunu sede de no ne green na bo ne nsa wo ho no nti okay yes oho no ne dia no eti se wo no wonni bi ewo ho na adwen se wo badimika ba se wo de nya hwe me ne ageman ntimi ba betena hanom a masa untimi ma ombe pam eti wo ba no ye hunu se we ni ba fa ho ne bra wabo udin ni akonwa so a din ni akonwa ne so a me pa cho ema ha emetena se ana bia nko kase adwojo eti no kura de eye ni wo ni so wakotena ba bi ni ba be yu afiri ho ye be pam afiri ho eti wo kwon ma ba na wo di udin na de aba enti se wo ba na se be check na se udin wo mu a wo ba no nya ba bi de atena na me ade ba ko se ewe me mfre ne se san tutu omu ye nyinan se ebi obi de ka ba wo de ka ba ye ma fa ka na emma mesi ewa ahemfie da bi ye maka no kusi ba bi na ahemfie masa aboa ka bia no a usi wo ma na ka na de wa ba ahemfie aha se be ya ka me bom peso ka no ye wo VIP stick no ba bia wo ba beduru wo VIP wo ba bia ba beduru iti se wo duro wo ba ji se o me de ka be ba ne makoso ba se so de ka ba na pake na wo ya se wo na ka no be pak obi be pak wachi a eduru se wo kwa ne bia nipa ne mesen koya wakam enti sa arrangement omo ye de mani hu papa penifo ni obi obebe bia we de ye pa sanse ebi wonu ma obi oba bantem se ya bantem se na de ka ba obe pak wa kwa pake bo hon do no be ba wa be pak wachi e ba na be pak no bia be pak enti se duru se wo pese wo kwa unya ba bi na de otimatu ka gi se nipa na ba bituni ka ansa na wakọ ebi na bibi so asi na pese wo kọ oh da roma enti se ni de ene bambo boy na wa no esun adenta omampani ba no de bambofo wa sei no ewa ana enam se awo na efiri amaman so enyina ba no ama bambo no esun we ko no ye security ayi kwa no say yama no ayi kwa de audition so green one no yama ne tag security kura ukra tag na ko ben mame ne ko ben to aso kakra ko ben so nanti kromu kakra na ye nhwe ko ben ufa kromu ne te say nana ene de meka say ye holiday ampa na da bia ya meka say wo hwe asante a ho ye wo bia ya kan say huma omo chenam ana wonte enam bia fa mehwene mu omo chenam minim ba bi property dabi we nya aduane abonte aduane de omo chenam enam de matibi asa nchinam bi sa atu nye obia keke nam no mo cheno nam no mo cheno nti ase chiemu ye o de di nkomo so kokrum no ho ne mafa krum se memete kokobin ye wiem ho enti senka wo hwa oson no anka de ato se hwe na edwa amie office amie no ka hwe mpa de anka kumase metro no mu bantima soame subin sampotem ho no ena wo senka o hye no anaso wo son no eyere pa nanso wo firi pachi ba enya pachi mpo wo ma e wodom na se ba nyina no nya ne ntie se ho no ubeduru ho no obia atoto ne shop mu esanse ene ya nhyehyɛ se hwe na obia emie ne shop uwurama besi santase ba be wuram ebesi kokoben ba obia to ne shop mu a enya asam ketwa na se meba no se obia onim kumase no enim Dr. Mensa eye biaye bia anka normal day no wunya eduru ho a enye asam ketwa kra wa wutimi hu se eho akyira kaso edwadie koso ho a enya asam ketwa nanso nei se ukoduru Dr. Mensa ho a wutimi hu se anokwa mpadodo na ewa santimantem ha no eye sutie pa esanse wo bia ni ho a wabe ekrom na awrehosem ne se ebia wo santase ebia wo kokoben na se opese oba kurom a wutra nye ya trotro wunya bi na wodi akuta wunya bi mpo na wafura ba because atotrofo nyina pake omoka na se ye no ma eja ye de ye nan ye fronkofo ka na de anhwe ne no ye ba kurom a
yɛbɛnante paa ɛna ɛde aba manhyia ha ne nyina mu no sɛ wo ebia wo four legs ampofo gye dia woni haw wo dia sɛ wotu fam ana wonam mu ɛsan sɛ ne no ɛnɛ no na nana mehu sɛ asantema mu no yɛ sutie paa yɛka sɛ yɛyɛ ade a yɛyɛ ɛsan sɛ nka ade no kɛ no nso o na nka wɔsɛ nka obi ada ɛnso saa mmere no kroma yɛ din santema yɛ ɔman a ɔsɛ mmra bɔdamfo nyina di so ɛnɛ no yɛbɛsɛ hu biem mafɛ krom nyina ma hu bɔdam ni baako koraa ɛno na yɛ no mbusa mo sɛ na sɛbi mpraduasa nkɔfo ahyɛ da so abɔdam anaasɛ like ya na wɔ hɔ ankasa dam no sɛ wo baabi ɛkɔka nti na obi tumi ka sɛ wabɔ dam koraa na wobɛhwɛ yie wate ase dam wɔ baabi ɛkɔka agya ma nso bra wofɛ kurom hu abɔdamfo ni ɔhu sɛ bɛsi abɔdamfo no wohu gye sɛ wɔn ɛbɔ mama ne o ɛna menhunu no sɛ wɔn wonim sɛ menka yɛ ɛyɛ awo a ɛberɛ a ɔyema pani ɛkɔɔyɛ no ɛkɔ akura no saa na ɛbae sɛ obiara nantam memeti asafo mese sɛ abɔdamfoɔ no wɔn na ɛka kyerɛ abɔdamfoɔ no sɛ sɛ ɔmu nyina obiara mfiri kurom wɔ sɛ deɛ yɛn yɛhu bɔdami baako koraa na bɔdami bi wɔ mekom run about ɔno kɔ de wɔnkɔ baabiaa ɔnya mekom run about a mekom traffic light sɛ yɛhɔ yɛ traffic light ne fɛ sɛ ɛka mekom about nti ɔmu a ebi afɔ mu ahu ɛwɔ saa no na bɔdami ni deɛ ɔnkɔ baabiaa ɔhwaa na ɔte de biaa ada ne ɛka sɛ nipa nankyɛm no mini nipa kɔ kaka kyɛ bɔdami ni sɛ wɔmfiri hɔ wɔne nipa odi ka firi hɔ yɛkɔ no ani hɔ nkyɛm amanfoɔ sɛ o wode sɛ obiara nankyɛm bɔdami de sɛ ode wode o yɛba bɛto no sɛ ɔtɔ no obi anyɛ no hwee wɔ ɛbɔ yi yɛkɔfa hɔ nom deɛ kɔ na bɔdami ni hɔ akyɛ sɛ abɔdamfoɔ no sɛbi ɔmo di nkɔmɔ o hwɛ yɛka bibi kyerɛ ɔmo ɔmo sɛ ɔmo ani no ɔmo hu adeɛ bɔdami biara hu adeɛ ebi yɛ bɔdami ni ohunu no wohunu ne saa wohunu ne saa nti ɔmo a wohunu sɛ bi a wɔnam a ɔkɔ na ɔba na ɔkasakasa deɛ wohunu no ɛyɛ yi ebi a ti sɛ si yɛbɛtwa tiri na wɔka sɛ ɔbɔdami nti wɔntara mi bɛtwa ne ti ɔbɛdwane very good ana ɛwɔn bɔ mu a ɛdam no sɛ wɔn tumi sɛ ebi a tumi ti kɔ kakra ɛdam no tumi ɛkɔ dɔ kakra ɛyɛ a na omu a na de na asan ba sɛ ne yɛ a yɛahyɛ mmara sɛ obi anantem no kɔfoɔ no adam no sɛ metuase yɛ a dodo no bɛte akɔ o wɔne deɛ ɛyɛ adeɛ da hɔ kɔtɔ ntara mi bɛtwa ne ti hwɛ yɛ ɔbɔdami bi wɔ Fantinu town ɔno ne deɛ ne sɛ ohun sɛ woyɛ ɔba na bɔbɔ dam ɔba mu foforɔ a ɔkyew dwale no ɔno wada woba foforɔ a ɛba saa woyɛ aba fresh ɛnya nka nsu ɔnyɛ hunu sɛ yɛlɛ no aka pɛ ɔbɛkyew adwale no ɔno wada wante ne ka mfiri ma woyɛ hwan ɛti ɔnom sɛ obi a ɛri ɔnom sɛ ɔhu sɛ ɔbaa bi asase ɛyɛ basabasa kasabasabasa wohu obi a kwaku bɛfa so akɔfa ɔbaa no wɔne baa so no ɔbaa no ada na awerɛho sɛm no kwa baako koraa deɛ sada no ɔyɛ deɛ ne baako deɛ ɔtwe ne to ase ɔne ne kɔdae ɛti ɔsaa nkɔfoɔ no ɔmɔ ni da hɔ sɛ woyɛ bɔdamani ateɛ bɔdamani teɛ nti no nnɛ no deɛ yɛhwɛ ɛbɔ no nso kɔ a sideɛ si mfinhyia nwɔtwetwa mu no ebiom bɛsan si nɛ ɛsan sɛ ɛnɛ deɛ ɛfiri no nso kɔ na ekuruma yɛ din saa mmere no wote si mmea bi te sɛ adum wofa pampa so bewura mu bɛfa Dr. Mensa ɛba bakagye tia Dubai hɔ a obiara ni hɔ obiara ɛnɛ wa wo na wo sɛ wokɔpɔ ano aduane yɛkɔpɛ deɛ o asantemam ha no obiara se nɛ yɛbuada a ɛnya asɛm ketewa nti mamnyɛ ma na asɛe na wɔntoa so aha mame ne ɔpani ni nkɔmmɔ kakra yɛka ɛyɛ protocol mpanimfoɔ ɛwɔ manhyia hanom sɛ ntotoyɛ ɛkɔ so nyinaa no wodi mu akɔtena ɔpani yɛ mu akɔ ababa Adom TV megye di sɛ wo ho yɛ bɔkɔ paa anɔpɛ yi arrangement no sɛ ne tie sɛdeɛ mu no ɛnɛ deɛ no ɛsesa kakra because ɛnɛ deɛ the climax of program na yɛyɛ ne nyinaa no ɛti ɛnɛ no akɔyɛ in two folds yɛbɛyɛ the normal one na yɛhu no Monday, Tuesday, Wednesday no ɔmampanyin bɛbɛ so atini mpanyinfoɔ bɛba ɛne diplomacy no ɔmbaa bɛkyerɛ ɔhene ɔmo wie a yɛwura asɔre akɔ bɔde ne ho akɔyɛ deɛ ɛsɛ ɔyɛ biara na ɔde aba nti awie a ɛhɔ na ɔba barrier service no bɛyɛ dɛ ɛbɛ ɛstate no nti ɛnɛ deɛ no akɔyɛ mmienu wɔn sɛ asɔfoɔ no koraa tena sɛ dada for barrier service na nkyɛ bia sɛ ɔyɛ wura ba na yɛyɛ biribi awie na ɔsɔre kɔ a ɔsɛ kɔɛfoɔ no nso bɛstate na yɛde puppet ne nyinaa bɛ so ɔna ɛsɛ yɛakyɛngye kɔ asɔre setting na ɛsom no yɛnim sɛ yɛ maame ɔyɛ Savior Church ni ɛna
menhyia so de Anglican nti emu de he na be ya ofusum we the controversial question that to about the tell say we interdenominational church service o he clergy na to na bia bi wom Anglican wom bia wom and a Savior church nso wom but you know wasum Savior church more than 60 years nti at least omo so enra omo ye best side omo ye omo ba be ya sorry man no so at say and so they have a role to play. I think say omo ye because any church no the only church on believe refer omo what you say nti at least you can see say you recognize the Savior Church of Ghana say be hona Asantehema oye de okoye but mention ko Anglican nti interdenominational mention de baby a mayen hwe edom aya eba no eden ye no mbeba den also mo hwe and then no crane say and na bibia ti say de hu ne man nti the bibia take shape dada on say edom no so mo ba ye obabi a public sitting wo yo baby asabi o say o kan ye VIP sa o ba nso ho a baby abetena o say na mpanyifo state protocol measure protocol o mu nyina ehwe say obi abe de ebe seated a emma chaos bibia nso nsisa tede hu na bibia nsisa ti bibia da no kwam say de sia ssf fatabia nim say empanimfo aba within the days no ba na de mo didi na tare so ntine say opanini mo nyamfo bi a ne din tare ade so no ba ono no be den the chance say we the one from Monday near started labeling ya labels are enring na yakra labeling nti enra na say bakra be wa de o no fi o na de for better nti labeling dey ya from Monday to ne e teacher say u ka ho ha o ma ha and a VIP days na ha nko ha ebi nso wo wachia hosu na canopy abrosan ho kra de bus abrosan mu a uhu bibia clear nti ya VIP doso eti aye adequate measures am obia said de be ya bibia be kama eno no sa labeling ni ade ne invited ana say obi ate say Asantehema wu odoma Asantehema opeso oba ebia na onkuta invite nti mo so kwa mo nya awe se oba say nipa no kwani say on say enye say invited on say sante eyoman ene kuta dom ti obia timi ba nipa no ba sabio enti na state protocol for mention protocol e bana edise e fata say ono so days no so why not say honye manko ade a we allocate a better place for you to also sit. Mama na wase na bibia ba ebesan edi enkomo bi mti eguso a kakra edi enkomo ewo menhia fikasi emi enkoso amfa nase emfa emma eye Franco Trading Enterprise wono asoye mu papa ene e ka phone papa fia eye Franco Trading Enterprise omo ena womo asoyasene ama yabakuru dua em loss na ba Mr ensusu ye malaria dru papa no nso eguso a ekura yemu din Lawson Herbal Mr. Wokra yemu ye ba ye nyina afi Kingdom Herbal Center so the Kingdom Garlic Bitters aba Kingdom Garlic Capsules and Kingdom Manpower Capsules enye asem keto akra won makrukra yemu a aba bedu sampempen suyi na eye level 2 boa ma no papa level 2 boa ma no a enye keto we dey benefo mechi amano pay wadaroma Adom TV so nie na Reverend Mekaisa na watchda na isia ma me no di nkomo ene so ya se hia biem ya mo akwa baba Adom TV so major so menua na wadaroma minim se awufusom no mo anaja ne esimu na so asemo ba ntemana se wo woni twa se adwumadie we ayebedi so wa mantema asem ye mai nundu nanso methodist for fa mo time ni ye mfe time ni agro ena afenya afi na wo beba afi ni bebie kwan se fa ha ade no so hia ye pa enti ni ya bantemen amamre ni amane adi atwagu free na no dwada ebesi nne minim se de na oni akora no hwe kakra wo TV so Adom TV so say no wahu dwumadie no wa achiro amane ne amamre no se ne ne nimda yehu na me de ne akoso nyina no ne akasa kire me pa ne enipa Africa na man nyina mu yeshia. It tells you the say chieftaincy or potential beer.
etimi ka ye boom bra political parties divide ye no amambre ni yen culture na timi unite yen together. And far from saying Crawford cancer chieftaincy a divisive, a anachronistic, a crime near deno, and you know correct. Say a friend ye is an institution, say so muya. It can unite us together near to media building, yeah, man. Said the Ingna Kambum, Naya Brewa, or Konekura, Ubia Denidi, a badia bebua betchene dono. Say yes, I the building, yeah, man, yeah. Kebekweni mo pa ye yo kan dia twema dwen si so ne ye hemfo powers o mo ase dodo na kwakodi amanyofo ehoyi anka yensa mpone kakra mfa nka mo as I said o mutumi no ma still the will power ko fa commercial bonten so na hwe ade se ye bie store so a wo de ko na ko hwe o mo wutumi se ye de o mo ka ho a ene niema betimi ayi and the main crofo I talk about second chamber yemma yen hemfo no ene yem penifo asofo ne crofo bi form second chamber mo ayema no I support it more than even the Council of State. If we have a second chamber yem penifo edi o ma adwene so bebo a ina adwene be sa no manage me akoso yi ene said the okay ofa ye Kumasi Mountain be bia tedin ohu aya na ye nwanwa enyam nwanwa because minim se sa na beba abodamfo nyina eni krumu o mayira there's so many so nyina so ti amamra ase o mu nyina so ti amamra ase o mu nyina obi o mu kra o information che o ko bi sa o no be kire say there was it oh sanity oh we respect young himfo enunti na nanom so ade a mesre na maka che o say tumi anyame de ama o mneso enti se o mututu na se na o mu use o mu powers no the division kakra bi ba na o mu eto o mu tumi anyame de ama o no o mu de to form. The purpose of the stool Sikajwa unites and every stool is intended to unite us and the stool be a bit divided no na o nipa kro tiso no the custodian no na on tea stool nase wadarma mejao na ansa na meko no minim se why methodist of pani ache ne kura wa homegiem na sofopon na even National Peace Council so be pani a obeda no wotutu akwan bebre ehunu nioma bebre enhyehyeye wo menhia ha na nkasa no what emulating na bibi wo ho a wo se yehwe ne ye ne menhia they say ye menhia there is an institution in itself. May I believe say must be a chieftaincy course kra we are hino unyo hino we de be we need to see esua na ti niema bi ase aha wo ne kasa aha wo ne nhihye hwe edom tutu eba ha ni ade you see one who said the niema nyina o ma orchestrate no obia wo ni role o play obia ni ne sese oye wo it's an institution in itself na me gini mi say o see esua niema bebre wo o ya man yosem ene yen organizational structures ni niema ye de ye no esua be free ni akoso ye nkola na ye ba na ase ni niema mre ni amane so no na say obi ti honest or say media me fa amamre ho ya na ne ho ye mesre because you yourself you are a product of a culture. What I say, you are a product of a culture whether you like it or not because you want to culture bim na culture no ne dey socialize you aduane kura wo die no a wo se ope no a wani gi ho no obi die ne se o se on dey gisi fufuo ne enkwan ukọ ba bi susu a wo mu di abete ene emako ayayam na yatoto ayi ko bi asesen di atoso onu su ni delicacy pa eno no de ne man basa it's your culture wo de ko abrochira broni didi a wo de fork ne niema bi ne didi Chinese ni di enuya ne didi me de bensa ne didi because e wa broche na madam fu bi invite yes e mra me didi ono ye Chinese ni wakoma me ayi ne bi me de aba no fa na hwiagum
Mintimi. O ma me folk na ja me di kinkim no ana me de adi ni saa. Na me so me friends o mra no me didi ya ye mutu. Ada na ye no wanwan se yen ye de ense die. Na nkwa ne bi kura anye. Behwe abrofo so mu me didi nkwa na mo ha nyina. E de na man basa, it's your culture. Enti ko obi ka se me de me fa culture ho me de me fa amamre ho. You are the product of a culture. Mama yemu ye culture no. Ni wo mu kura ye fi se anachronistic no. Ye bit masesa no. Amana ye. Me da sipa no pe wo de awuram na last one ye on krofo bi ho no mo ka say ye wo democratic dispensation kabimam kabimu nti ye de na ohini timi hyemra say enemu obi ampie e ba say tieti ankrofo bi fa ho di so ankrofo no mo ya adwen lawlessness ye ka say o democratic dispensation ye ntimi en ka say e curfew say de be asomdwe betimi aba. It's a respect. Eya mamre ekwanya ye fasua ye di culture no ayeka no ye di bu ye mpanimfo sikedwa respect esese ye word ye de edemano ebi no enti me madwene ye me se o ka se ye wo democratic dispensation di obi atimi ye ne ope enti does democracy means anarchy? No, sanity. Reverend Emmanuel Asante meda wase sofopon emu sofopon na one na pamfo ne omaba behwe abebo mpa ye agya eye Santehema ekwan na mayenka wo se ye wo live wo Joy Prime so na dwumadie no ye kan enya nhyase enso bibia take shape dada se me ka say tag mu ko mu anya ba bia na betimi akọ asojafo no ha policefo no ha obia aye set hwe ni mu sempanimfo wo so mo ba no ombeba ni bremu na afi dwumadie ne se osi di ne nso no eno nso akọ se de e wo se ekọ eno nti say won guso etoto nneoma no mo toto nneoma na to the extent oben ebedru bra empanimfo ba betena se na bibia ye se ye move on anu no o se ene asande ne bedi kan betena se ama ya ye wo som na wi anu asore na amamre mu no yese oba akwhye batakari kese sa batakari no oba akwhye wo pampa so yes no eye bra ya ye wo som na wi sa bre no de no obi anya bi nhwe ye makwan mi ntwa no de yenya bi nhwe aha se unim omhwie bibia na abra obepagya ne mu na wakọ Santehema fi ho akwhwe me de na to dake ma obesan de na ba me aye awufusom no wa ha edi amano ye wie sa de ne wie a omne adasa na wie omne timemfo wie afidi aka ne na nanom amamre omde ne bekọ bantema akosi ho na amamre oso omo ye no ma ya nsa na dasuo mu no omne na kobrema no de obi ehunu be don kumu ho no eno na omosi ho na the time ne ma eno de se ne se dasuo mu de don kumu ko anambo de me ma time na se dasuo mu de but eno ne yesi ye nhie nipa na mienum no kure nie eno ho no na akyede epenimu gyadodo a ye de nsuo na frema no na ho ne gina nti sabre no me kwaku na mada ade achi a na chese masori na samre wunda na woda ho ye de sanse abrafo no a wo namu wo mabontrene yakam obi ate edu sabre na wo ni nipasumu biem da bio ya mamre ne amane e na ni ka se wo ye possessed yes mse ansa no bibe na adwen se odi bibi be kamoja na so odi ne nsa be kamoja no na sunsun fufura betena ne mu eno nti no yesra manfo akyinyegie ne nne youthful exuberance yenim no wanhwe ya na de mfama ha yese oye be ma bibriba ya kujaw no de no nti se de ne masika kwa ne ye gina ha yi ye obabi won ma adura ye tia wa utumu se ohum wa nyina adwane enye bibi keke saa ebi a wote baby a wobetimi adwa wonum a but se wo menhia hanom se ya sebe egina we senke mema but itimi tia na ye mahyew yes aha no ye nka mro ye katumi so ati ase na ha ya ye gina kura bedrum rebi no de eda ye community aha no ye ntimi nyina ha na wo se ko gina akiri sa na nhye ne tie o eti no enne no mama hu se ahemfo ewotumi sidie na so panika no ahemfo otumi pa wo hwe emra o ma hye senne hwe no obia empia mbusa mo se nka ebia enye ahemfo na se ebia ya mama na mane na ekoso enne ye different authority bi na hye sa amra na
anka ebedi so ana emra ya hyese o se hemfo no betena ase emra wo so tumfo di pie no empa ho da won se esi ameka se hemfo no ebi no ma hyase e betena ase ai omu nyina eba omu nyina betena ase ansa na nana aba ono so ne bre no so mpa ho ebra ya hyese o wo so ba no obepia ba betena ase omu dimre eye adwuma omu nka se we ye bibini time we ye sei na de ba ko enwanwan ne se enano na nsa ne na nsuo toye no otumfo ahye se nonum e na obesore nsuo ne hyase to no nan apa ho sima aduonu otena mu ama nonum ne boy ansa na osore na nim ebre nsuo ne ton sa no nan bopa ho sima aduonu no ye hu se aha no nsuo to but bia no wotipoti ne nsuo nto ho bia no tumfo te yes ne nsuo no bi nto ho tina wotena ho ama no bono num ansa na wo sore no osore ya wo ba ne de ba bia obefa ye no ne nsuo ne to a onamu enso osakire amanfo se nsuo mu awiemu asante na ene uhwe wiemu nye we no dia wonse se ohwe wiemu yi pa wo mo anim wiemu no nsuo no eboba kogu baabi aha ebobo nke ba enso ase eboboko ene kire se tumi buo baabi aha sa ye wosman kwa hene wo ho enso man kwa hene wo ho bafo eye kuja wasu yes kuja wasu ya ti ene no na ibehu se yes tumi buo nsuo nto da nsuo nto de wo hwei I forget it na na betena sa ma wi aba ma okra be surprise ene kire se tumi buo e dai e wo baabi na ye ba na fua enan ni edie nana ye hunu niema pa endie wonamu dia so bibi ko be koso baabi a woso du ani die kire na wo hwese de esiko na wanya bia ka kira manfo eno ase wo hwe ye nuanu mu firi afrawo mbae a o mama mrei wutimi hu ade esi ho nipa nhyem so na ekọ we nyina ye niema betwa agua mamre na mane a nafua enan die ibehu biem na ache de e wo se Ghana fo ete ase ne se ye wo baabi antwedi amponyankopon de edua ye aha ne ye wo ye nioma aka ye ho no e wo se me ani ku ho ye ni gye ho ye di buo ma no na ye gya abrofo de azeze ya kire gu so no ne ye fom ne se brato no no kreu na asem no nyina no aka no ye to ye de ato atwena fa broni die a se fem ya ene wo hwa asante entina da bia meka se asante be koso ayekese no because ye no ye ntoto ya mamrase die ye wanie die ye nanom de gya ye anie wo hwa amamre ne amane asante ahensem a ye nanom mu di kan ekon ye do mogya omogya ekon ede to ho a frititintre de na besi samina na die memedi mani aba be hui kyese ye kuram na ye gusu kuram na ye besere ma mu Ghana nyina se die ye tie no die Nyankopon de maaye no ye nso mu ye ne be boya ma ye mpuntu agina brane My Way Insurance or say My Way akase no way Franco Trading Enterprise or tonfo papa ne ho aka de Kingdom Herbal Center or the Kingdom Garlic Bitters in the capsule saba Lawson Herbal Center Lawson Herbal Mixture malaria ne bitu ase na afi level 2 feminine wash one madama na yeso mo men efficacy e beko na yakoje nkra ye ba ye live e Adom TV so ye live e wo Joy Prime ye ba sisi am ejumedie ase nana konadu ya domotoso miensa ne da etwato ewo doteyie emu yenya otumfo chia me bafo kantankrachi ewo hanom se yene ni nkomotew na fe ye ntoa so bafo ye makwa baba Adom TV so meji so megidi se wo ho ye Adom kafra sa no pe uguso ye ontoto ye na yato achewo ewo kwan mu bafo ene doteyie no mpomponso a chese ye wie kura minim said ye ubebu ho akonta free dadwara besi ne no akonta bude so sebe bude bude bi ene bia de ya ne se amanfo be daga na man nyina ase ite fiti dwada branda wu kwada na ya wada no edoma aba no amabia ye hu se sebe ampa asante mamre no obia be so hu se de sitie no bia ba e bia so be boa kama basa bia nsi ti beda wo nyina ase se nene ko na wie ye de nso ade a se be asida na de mo bia sana e de ko pe eti yebesa akọ back to nana say abofo je e wo menhia what is one otumfo chi amehene e kasa na emse fede no e kekakakra ti ye put things together na yasa akọ back to menhia e biem ni akọ akodi enkobo ya ka cho se ne ye full coverage e de bro eneni da etwato e wo ASANTEHEMAA doteyie ya ye e de agya abrewa e kwan kura de free atasfasa no ko kana nanom no akoso de mpaebo pa
atai asanteman ene oman Ghana nyina echi se fide etoto mu am ye be say nyina na say amfogye won bi won so ne mpanfo do bi adidi komo ama ya bobo kokko ya kire ba bi obi aba obetena ye obia bi won ma ye didin aboso ense unyo obi a wodi ewo saa won na also odi ekosa bia won mu a enkodi wonim enkotrem enkowi achi se me ma pamo enfefre pasa de asebio ebekwa koye nim guase ne dia ma nti se odi ohodi a na ja akone abie e dia ma no akwa se boko na bia aye fefefe se ne asantemawura ote kokoso otumfo se tutu ababio eba ode dom ena ebent no ebenfo ene se chewe se ne be ya enkobom pisu bebre wo se nde say we otumfo edom ya ewa His Excellency John Dramani Mahama so ewo dom His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo so wo dom former President John Agyekum Kufuor enso ewo dom His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia enso wo dom it is happening for we nyina ebekọ enete it should give you a kind of picture it just say ene kumase kroju na kasa no ebe de afa it is happening for to sana boy to make sure say be ya edwempete bo no say be enko bom peace we be be sa akobiem na nasem for je ene otufo chi amehene this is the first time on to the baby ya aha and I be nyina on Badwam on Adom TV America's nyakopo yard 27th of September ye nyina ye twahia e wo Bukom Arena this time anya boxing dame unim toa bete kwakwa unim toa bra na bete kwakwa eti makajo se enka na dame ne to kwankwa anwia se be ne edi atem kakasantwi kasafi ede fa ho ene abeye oman Ghana agodie mu baako eti penfo agia tum se dame to no nipa onim to no yebo na baso tebi mi dame to no akwa abrochire akoto na abrochire nyina abo from friend drought eti omo gia tum ye ne friend dame so to abrofo no a friend drought dida amana nya animonyam kese e wo wiase aba nyina na na nya no ba hotel so na bi kebi se o matoa akọ national mako international ba akọ African country ni nya dame to ya na tutu kwai sa so nim dame ne to a bra na be kire obobre bra na be kire obobre e fa nya agudie fa nya agudie ya gopo oni oni a chi obi bia se wo gidie mapase dame no unim to a sere wada bra na be kire obobre now this time Saturday 27 the no Greater Accra and Volta region yen year 27th ewo Bukom Arena yebekọ Ashanti and North and ebe no Kumase na yakọ Central Western North so na eno no aye Takrade elde no so na yenya Ashanti de no yewo Bono ahafo Bono East yewo Ashanti and the North na no aka bom aye another zone na no asi Kumase na Greater Accra part of Central that is a castle so no emabeka Greater Accra no ho then yenya voter at the ababeka ho na ne aye no Accra 27th September 2025 anopa no wotwe pepepepepepe na ehye so live so Adom TV so wada wo sa mantan body wo Greater Accra wo Kasua wo Volta region na gidi se unim da metoa be register brand be register uji hudi se ma kwesi am jim hudi ye say multimedia dwemu ha de e say ya isa se ma silence obi ya no uji hudi sa bra we sika da so uwini ya be maska achede outdoor so uwini ya benyu achede na owie nsu a National Sports Authority edo ba be ka ekudu a etimi gina Ghana anamu eto dam no ho bi eto onti ebede aka dam ne sebi se wadwemu no pa with all due respect unti be to dam ai TV sunti enti se etimi cancer me plain se sebi dam de wadwemu no pa I'm telling you unti be to tell unti so hwe e papa no anim dam to unti be hye fie ma wo ye sika no still da bi movement ho sika ni fi ba da bi still movement ho aduane wo ho esu ho ye twa nkra school fees because dam to no wo ye obi adwe no bossa ena na abrofo dey you see ma se mani sua school mu no tibale besua na beto eti hwe dam videos ni be ba ye besa ko asantema tamu ayi krokuma sebiem
TV Jumedia ADA draft idea. Media me budget ida. The other swing na media me budget. Nti omo body omo ntu omo adwemu. Ni oso oye bema no ombra obeba betu bema ho. Edo bibiasi asai makata manso. Yeah. Kweku ayigbe kweku ayigbe. Oh maji ewie hwan. Hwan na betimi ni mato. Maji ewie. Ni oso betimi ni mato na ombe show ni powers ni yenhwe. Mizinzi na nagbesi. Me fita krade West Region but me kagada ho. E komi anka na momfa cap no mamno mfa nkwanse. Say when it comes to draft Adom TV Jumedi ombedi 27th no momfa cap no mfa mampreko. Say minimum say competitors bebre na be dey baba but eventually I will prevail. Omunim na mbetima ye takrade fu tie mi Ghana fu nyina etie omunim na mbetima ye wodam. Omom mba na omu participate there but eventually na Bresi will prevail. Inte momfa cap no mfa mampreko na mfa nko medam ase. Yo si Adom TV ni Jumedi ni dami na midindi Alfred eko simple na Adom TV Jumedi ombedi wo bukom no me ho na mifi Jamestown nti mintina fie na obi mfi be echiri ton mefa cap wo mifie enko nti saade ndi obi amra mefa cap no obi antumi me yo ya fra me kwa me ketwa mifi dansoman me dansoma boy me Fred dansoma fo nyina say Adom TV for your program e friend dame kwaso obukom arena me pese dansoma fo nyina be ta mechi na me gisa competition no currently me a dansoma champion timeto me safro bibiaro to da me dansoma obi biaro bebe bia mabone da mesi abo mu biom nti dansoma fo mo yire mo na mo mra obia obebe bia se oye ni ayi o se oye adai o se oye kikiwe o uya abu national o kweku ayigbe o bra ye wo ha nyina me pe na metuma bo ni ayi 10 at a setting obi anya bi da me na me senior player no me to me sa fremo Mumbra na mumbehwe kwa meketwa on show enye de omukeka no mumfa manim behwe e wo Bukom Arena 27th September mumbo mode na mumbra mehwe dame time ni 8 o'clock 80 and that one no 8 a.m. pepe 27 September ye nyina hia e wo Bukom Arena also bra also free bra da behwe bi na yɛ sɛ na dame to no ɛte na afɛ bɛhu sɛ afɛ dame to no difference abam yɛ ni atemu biem yɛ nkaka santwe biem ɛyɛ ɔdɔ obuo ni ne die kwan so ɛna de ɛto so me ka sɛ ɛnkyɛ bɛsa akɔ back to manhyia kɔsɔbɔ fidie ɛna Adom ti bɛde bɛdwam ɛsia no me de akɔsi ɛsia na sɛ kɛsɛ kuma production team ne nyina nyame kɔ bi ya ho yakɔpɔ yɛ adbo kyena Friday yɛ exclusive bi ma on Friday on Badwam. Because never Adom TV background.